que me itemo a que salió te iho. Ngā pakokore pe ke uhufanga he whakatapu ko ose no whaki pe me he tau whakatahani kai wati ai tari fia ki mo tolpe mo iheni ko tau kau whai ngongo ka pe fo ke ka kai whonua e tau doi au sia mai ai wike wha sia ni o akosi au whamalo atu i ngai ko tōpe ko lava ngai ta whakeke ngai se tō keke ka pe ke ka kai muriu tau atu tau toko ofa ka tina tō me whamalo i ngai whitoko ni ako tōpe ko whai pa pe he mo ngai kupi kau aki tau whitoko ni aki i he whakahoko e ngai whatongia e toi whakalaka mo toi rea ngai whonuani pia ku nengo pe ko ilu nai ki taimi nai ki i wholoa mai ai e tau whilonga ki ka ko fie whai whilonga ki mo toi kau whai ngongo koe pe ni ko set toko si koe ni ka ilo koe ke hien he tau me po ka mea ko kanao tolu ka ku koe ke ilo pe kui whia na toki hu mai be ka ko usua tu ko nang to toko si e tau me ka ku malo whai whatongia ko ngahi mea ko toa pe ko lava ko ngahi mea pe ko whakakwa toi pe ku hoko pe whokeni ko a whaitu enu whai tau whilonga pe ke ngahi whatongia o whahoko e puleanga kapneti pe kai ngatangi ko ngahi mea nai hoko mahu inga he tau whanua he tau whanua mai pa ko hen pe matukon pare mea mka minsta ke nau lawa pe whakakwat mga ngahi mea ni mananga i ta whakeke ka ku whawhiawhia e tau hen i pongpongeni ko mea ulaki pe whoki ko whakahoko atu ko mahi noe ni ko tau hala whakawakawa ko ni klosi ko i he klospia me alko ni i he lakun whangauta e tanu pauhi hai ahua walu ko o katopa aia tanu po ahua walu o katopa ko mo koe a nea fio ke haere ki ai ahua walu ko o katopa pangai ngata fo ki ai to ahatonoa o katopa whai ai ahono whailonga ai lava ngā aue whakalere lahi nai whai ke waf kunsalote aia whai mo ia i he ngahi mea koe ia aia koe ngahi mea lalahi hoko atua e ngahi mea koe ni pe mahina i pe whoko tau kātoa ngai ku o si talaki tuk mea pika tuan pare mea he tau kātoa ngai koe ni te teuni manoa kawe ngahi whatongi ai e kamata atu aki talateu atu aki i he mea koe ka tuk whakahoko atu pe tuan pare mea ai tōnga koko e teuteu pa mo e uki mo e whakahoko pe ai kātoanga ko mo koe ki ai a wharela ko hi ke honga ia ke tau e teuni mga fulu talo me ka matanga o toko ni ai o tua pa mo lere ma tau puranga ki ahoni pe he ki a wha o novema ko ki kātoanga koe koe ki mea si ia tau whakamalo i ngahi mea koe ia ko mea whuke taha o kui heni ai timi koe ni pa me foramu me i fisi office whakawhaitu koe he Pasifiki nā mawakai e office koe tonga ni mateuteu kai kamata rewa e whotu e office koe ni whilawe mo i paanga a koe ni koe Pacific Research Facility koe paanga sino i paanga ki he ngā haue ai ngahi whanua o i Pasifiki whilawe i pa mo i mateuteu mo longa mo ui koe ni tau te whito o whakawhilawe i pa mo i ngahi whiririwa koe e ea aia ko nā whakakwa atu whako e paanga koe ni ku taumu aia ke maua e paanga ni mangeau miliona Amerika ko sino i paanga aia ke ne whai ngā haue pa ko nau heno wakai o kuai pe ai office ko mateuteu he puranga i olunga i heni ko ke nau kamata ai pa i osko e mea whai ki fu akau ai ke tōhe ko ke whailonga i ai kamata ke ngā haue ai ke tuhe ta mininga ngāri i he tuu koi o katopa i heni kau ngā haue ke kamata rewa ka ku osi whai ngā koe po tahe ngai ngā haue lalahi o ku whakahoko mai ko hi ko tau whakalaka, langa whakalaka ho tau whonua. Ko lahi pe whakpa me ngai ngau keke, o ku whai ko hi tau te whito koe, ta whakon mo no na mo ai whake tonoa miliona i he paanga, na whai ai koe ke toi langa tunga whaekonomika whonua, langa mo ui. Tāna ke toi ngai paanga he kehe pēku na si ngau e mai aki, ana au ke ni mano, mau whakasi osi ai whonga ai whotutu, ki he whonga koe ke whai ai whahau ke whatongia koe ia, ko hi ka pai lava mau ka koe ke lava ka u ke ko mai ka fa mo kamata re ano ngawe e pango ya ko hi ka fa mo atu ke kamata ai ngawe fo no ko fa mo be ki tuai to fa mau be ke mau ba be mo mau vagai pa mo pange fa laka ko hi ka kamata re ke tau ngawe ai me ko ya ai e ke pe to no ameriano ko pe paanga ki he pa ko fa fu tai mini wai be ngai pulpo to lu la to no ameriano ko ngai business la la kuna kamata
ai me fitu kilo ke ua kilo ke fitu kilo me kai business to kamata pakai ngata ko taha me o ai he pokalam ko ni ko kina tolu ko to kamata fo han na business tau te fitu hanga fa na wa ko ni hibe ya mani tau ke me kamata ni ke tofa hala ko kai ke o ma fa falala be o manga puranga ka na ai han na business tak mau kawi he me ko mai panga te mau vai ke ko hike to ni ibe a business ho fo nuan a ko tu i mo ngai me ko hike lava o tanu make atu ai me ko ya ko pe fe ko I ka ko ne ko me ko le re pe ka pa ko weekend ko to le ret ko tu mo tol ka to ko na mo osma o I ka ko ni ko na ta ko sai ko la ko yo mai gos ai ko panga ho full mo panga tahau ko e fa mo ya ko ke tu hife to tongi pa malo ngai ko ya mai pe mo ile le ta ko alu ngai me ko ya ka ke ko ngai fa mo fa to ngai fa fo pa me ngai ya e va ko sin no ko ne pure ko fe unga ma fai va kai ka to tu nga to tongi ko u ko la ka to ko sa e sa ve ko ya ko ngai tu ngai ai hiki la he to tongi alu pe se te te mo la ko ma fai ngai ko la va tu hife me ko ya tu to ko ne va no tu hife a to tongi ko ma inga ko lo e la he pe ngai me ai o kamata fito agelo lo mo me ngai me ko na hiki na do pe tu ko pe olong na tu tau atai na pe foki e ko konga foki fa tonga pura ma pe tu pe ke market ke na fe au ke ba para ma fo ko mi me ko ngai fare ko lo ngai ko lo ke to ta pe to ko ne to ka ngai pe ai pure pe ko konga ta ma ngai ke lava ka fa mo mahino ka mata ke tu fu la ma pe na tu fe unga lere ka ke fu heva ki olum po tu ko ngai ma to angia ke hi pe ke ko tu ko nga ko o fonua ai ko ngai me la hi ke ko ia I he ahoni o ku toki lava pe ko ngai me ka ko ahoni fo mo me ai ko apongpongi ko alahi I karetai ko tu ko lala mo me fa malo to mo ke I fai ngai po kala mano asi hola ngai me ka ku tau po ke pe fai nga mari ke tau tala monu fo ngai pe na fio pe mo fonua I he tau tala monu ke tau temi karetai mo alu pe lo to mo fukai kuna o tau fuka fo ke hina gula ko tau fuka pe e unau tau tala monu ke fai ako pe mo pure mo ko mo vai nga ka to tawanga pe ke lau mare ki ke to ni ki na tol te na wal to ki wai be ni me kapnet de una fo ngat minista ko o sipoti na iai ko mau ye ni pe te tau talang ko tau talmonu pe te tau pas pe me tongani le ola ne pe mo tau popo wat me hen o ku ko hi ke tau temi mate tu mi ko I karetai me tau talmonu e tau temi hau ya ko ia ko ngahi me pe ko te lava ke lava ke tai min pa ko korang to kon premia pa me ka mista ngai me te na tana ke malo malo I premia ke tana ke piki he me me aki ulaki ke tau ka to nga kon he kon suto ne pe ko ka to ko ya ha ko famatala ko so piki mu ko ta me atol ta ko ka to pa ke a fa ko o novema kono ka venga ko mo ko dani kuini ke fa ka venga ke tau ka to nga ai ka venga ko ni ko fi aunga I he matea ki fonua ko teunga tau pure anga I he aho o vai vaka ai ko ka venga ia ko fa ka venga ke tau ka to nga hen ko fa matal ko atu ke at venga hi kongkong ala lahi ko ni ko fa ka iki to ko at a muyang I he ngahi social media ko ngai ka ta ngo pe ngai website at puranga ko aho falaite ko aho toltaha ko ngai me ko ko hang me ko atu he pa me ma ha ko kau I he aho ko ya pa mono fakava ta kliniki suka ko I vetongo pe aho ko ya ave ke mo ui ko health aho ko ya pa fa ngai activity fika ko mo ui ko si mo lele ngai station ke ko ka o ma fa ngai fa malo sino ko ngai fa ma ngai fitu inu walo fani ngai me pe e to ate po ngai mo ui na take ngai ko ni e program fa ki ko aho to na ki aho sipoti pa ko ngai sipoti organize e po ngai ko ni mia ke fai kamata pi he ke ko lele ma ke to na ki ko ya ko tu he formatal fa mi ko mai tala ki ai mo tu ngai va inga eliki mo va inga inyo ni fai he lo tongo tu fra aspeki he wiki ta a sabate a ho fra malo ia fai lot fra fitai
pe ngai po hi vai fai ngai fallo tu I a sapate wa monite tu ku ko international day ko ka tonga tu puanga mo ka mul ka nofu na nofu tau fonua ange a ko ke fa na ngai por kala makeke a fa si le ko a fa fonua a fa e fa tu ku pale ki he ulo ki fa ya mo malai kula os mau malai kula he an pa ko fa ha tai pe hen ko mau project yo no te I he to ko ne puanga si ai na ka ku kamata pe tau ta palasia a malai kula te ke fa ka vai ku ngai mama ku hulu ki he a mo loto o ku mai ka kai tai mino fen ke paki mama ko ta fa ki hala taufa o kwa elia ko si teu ia ki he tawo no foi he pe fio tawo fa malo sinoi tawo ma tawo nga hise a tawo ki programa mo tawo fa na po kwa mama ne hulu ai ko kamata ko me manga fa ko kun sal te le mai ke manga fa ko katolika we fui elia la hek teu ia ko ta fa ko ki ko kun sal te ko ka pa ka e la nga ke nga ai nga ya ko tau da fito pe ke ko kun sal te la fa nga activity ai nga ya ko ai mo hata ha pe ni fe mau ke nga ke fe tu ko ya ka tau hanga tau hi ke favo ka ta fa ko hanga ke tonga school o si ai nga tau anga pasi le ai ke no fa na o tari nga ma to nga pasi ke nau o me ko ta fa ke la ko ki he hala tu I ko fofo nga ya o hu ki malai ku o ku lo tonga le no to a kau ke favo ofa pa ko ren ko ke ka kai fo no o atu he po nga moi ai por kalama awareness hoko mala kula ko mala whakafonua pa hoko ko matanga pa ko tau fatongia ke tau o kamata pe ke tau tapalasi atu tai min e ko tokonia pe asi ai nai fafo ko hono wa ko atu pe ko tu pe pe nai o so atu kai ai kamata nga ko ki mala wakapuna ki terminolo fo o tokone siapani us famoni ki ai e pare mia pa mo puanga siapani ko watu pe ki ai o ku te fa mone tonga ba mo kata a air service agreement ka hono lele de na toko ni mai ki hono train e tau ka pilot ko fai o nga hinga o fe ga ki pa mo me ko ko e tau domestic airline wa nga hinga na fa mi tau na toko mai pa tau fai anda I malu ko no air service agreement ko hoko pe ko na feta na ni nai ki medical insurance ka nga fa puanga mo fatonga ipe ka fa ngong albe dai mi mate albe fa ta mate ye ke sisi albe pe ke ni mango fu tu fa ngo fu tu o albe ko hingon ke ka nga fa puanga he ko ka nga u fi ma ke mo uilele na fa ka ta na ne be na ko miti ke fa sio ke health and life insurance ka nga fa puanga ko ai nga ipe ki ni tu ku mai ai wito mo fa ki fa na week ya me fai ga falala ko fai sio ge na ko insurance ko ni va puleanga ba mo to ta hana insurance policy haki hano to tongi ko ni ki premium fata wenga ge wat ki ta ko ko ha me be o ko falala anga ge family insurance ko na to tongi ko me ki he ta ma anga ivi na taria ne nai ke fai mo tu waki atu ai ngahi lakanga ka commission na ki energy commission a tonga ai whakatahata I ka atoa me au whika aku pa me mawanga iwi ke komson ko ni pa komson ente ne pure I kai ko minista pure he komson ko ni regulate a sector ko e uhila ko renewable energy ko lolo ko kasa e o mai ka atoa ke malu komson ko ni pa ko ngawen ke fai ki hono ui mai ka commission na fo o hange ko no ui mai ka commission na ko ni ka poate ko ni ke ngai business pure kono ko lama tu ki fishing ai ko fai po tala noa au ki fata ICT ministers kana ma fa ma ta no mo fa na wa ko na lo tonga I fisi ana ma hino mai ko to ni mangia tu pu na I fisi ko fa na wa ko to te au pe ko ma scholarship ko to nga ko o pe ki na to pa na fa ha mai ngai te foi par pale ma ke fa ke to kanga na to fua ba mo to tongi ai hange ko sio ke fa ma ha ki mo to ke ta ko to tongi ko ai fa ki fa na ke le volo la to ko me fa ka visa me kai ki ngofu ai ke na ma ki nga we patai me ke ma ki senit ya moeta o ke tu ni be dai mini ke na vai vai o ka go hi ku na o fai a ko ka tu no na family
vai vai wa gwe no mo family ke tau ka vai wa e vai ma ku tu ma ko tau no tolu pe set pe wa ni ma pa hala to ko tu ko policy mo tu abe ko na loto pe ka ni di fa si kon fa si no la ma tu ki Brisbane ki fa ta ha infrastructure conference Pacific na fa ta no ki ngai me ko fika aki mo tau infrastructure mo la ma pun la ko wafu kan tau de fito ki fanki wafu ya fanki otumotu pe he foki ki he hala na fa ta no mo wo pe ke na hoko te tano ngai hala la la au pito class ulaki na fa ta la no ai ki to ko ni ki he tau paro pare ma gon he fale no fuanga ka kai masiva na o me ta la no ki ta fa ki communication ba mo ta fa ki he vai ta fa ko ki hoko tu ngai motu ta hi hono teke ngai ake evi me natula ai gwen ngai area la he na fa ta la no ki ka ko ngata he ka hi ka ko ngi he mi sa tak mamata ke me fo me tak mamata ke fa hat ko tu ko mi sa policy den to ki fa pe hata ga ta ngai fe malo da mai bongin ka fa mo we hen ba a honi ke u fa ha ko te pe ha fa anga hi u activities fa ta ki mamata ministry go yai ma mo me e pe foki ko ministry ko ni mo me fenga ke fa ta hai ai nga hi u activities ko to pe o hu ke lava ke tupula ke ta economica ai ko me ko ia pe pa te mau whenga rewa ke mau sio ke ngahi lao, sio ke ngahi policies, pa te sio ke maa e whonua whakalukfua, ku ngai ke align me tau ekonomika. Ai ko mau ngawe. Te ulawe pe whanki mea pe whakamui taha, ko e uraki pe ko fie whakahatu pe heri whakamaro ki motu ko eua. Neu toki maa e whainga maare ki wa ahea tu ki eua. Kako watu ko e ni e hoko pe neu ka whakatata ki across the board, wawa u hapai mo tongan. Tai wana mau puna whakapuna mit pe hongo furu mau to. Na whakai mai ki he, whaha ikon hanga mai ki he ni. Wai ngai fo i whanga one mau tolu. Mau mea i pe TPM ma. Ko e mea koe nau whaha kuri ki e ua. Ko haa mo mea u whai ki he. Ke fo i one ko e. Ko ni ngai haku nofo tonu he mau potu ngā ue ki empower. Nau tala mai, te nau te go sio ki ai. Pau talangi. Mo sio ki ai ki e tau hanga develop. Kono inga te nanga ia ome a sirini ko mu ekonomika. Pata mua no ata ko ki he ki i potunga ue. Kono mo ni ko poka rea te fai. A fai nga onga ko na ko ngoi te pepe ko spirit. E lau mari o nga ue malohi. Hard work. Te ngona mau ta utu ai ko i ai pe fai ki prokalama pe tu rewa ki OIC o tataki fai mau lotu. Osko ya mai whainga maari ki rea. Ko taimi ko na tunga ai OIC o lea, na ko hanga o whakamaa opo, pako me pe uroto ki wai. Mahalo ka hafo i poini mahalo hongo full. Relate ko toa peke patseti. Relate ko toa peke sirini. Tika ki whanonga o ya, hafi i tuku alwai, e tuku hataha report, ki ne lisi, ai mea koe ngā ue, o whatatau ke mea koe paanga. Paka ko whewhia pa ke ato ki report ko ni, mo toka whanga, wang mate mo toki whewi pe o whewhia koe, e ma relate e ma to, e ma siri ni. Hanga ki tahini ko ni o whakamatara, ni ospe ko ia pau, tua krewa ke kure ia pau pe. O ko ilo, te wate o mea ofa. He nau eke whare koe na mau iai, o nau reni, tahawhi ni mangiau i he mahina. Teki ka office ministry ko ni, talu e mea ne whea. Ko tāre ki tahine ko ni. Ko me afa ko te watu o makatu unga i o performance. Ko hanga e ko o fa ai au ke talatu ko fainga performance na ani ihi ko ke whakapare. Mana ne bedo anga sirin. Ko talangi ai. Te foki tonga whakahu ke kabineti. Aha ki konga kere i o nua. Ke langa ha ministry o tourism industry. Paki alo whaia ngā we. Tunga ke ngoi ko ke maluai. Pena whakahua kabineti ane nai. Pena tare kabineti, ke tari ke minister whonua. Unga ke ne hanga whakaata mai, ka osi tala noa me DPM ma, wai ki i konga he wafna whanua pe ia. I tawha aki wafu, o ata ia. Ai te u kore ke DPM ma,
ke langa mo ki ministry pe ai haki si wall ai ke hanga ta off ai tahi pe o mai leva ka fa market handicraft ona line ko to ai ko langa ya economic ai ma ko ki konga pe ki e wa ka ko rea ko ni apply ka to ki wa pe ki hapai ha sai hapai ya ko pe ma official ma to was ma we mau me mau matafanga ke fa ma langa fa economic ko ya iyo ko ki me atahana mau ne tari ale nai ko fokotu fo o wenia ya ye tourism growth committee ko tourism growth committee aya ko committee ke no fakalaka o tourism industry ne ma tari ale nai ko tak fotu na committee ko no mo ni usia pe mo tuan ka o sa novema ko lo pa ka te ha wa ha sia ke ya mai ala la vio sia ba fa ngat ke ko ya ka ko poini ho iki o te tau sio tau to ki firi tau sio ke ka ha fonwa kono inga mama ka kai fonwa te na hanga pe na tolu fingai ha wan I hok kwat ha komit pe ke na fala kala ka tau fonwa ko ya ne ku fa malo pe na ma tari komiti ko ya ko pe me ki mi asisi pen te fela vi kai e ma tak mata fika organ me fa kau ne ke mo hanga reinstate ai ngai lao motu o fa malo au ki pare mia ba mai kabineti e na fa ka toka nga ki tuku mu ma ho si o ke ha me te fa fo ki mai la motu na ko tupu nga u tau pe ai la motu ya alu ya pa te o mai ui ke to fo ki mai na make sense ke te nengo e ku minister ai ga na kloto fe mari e go ngo e fonwa tuku tawa to ma la ko ta me reinstate na ko ki sai ke ka kai fonwa pa ko ki me e ko atu ke mo to ko tui te tau tui ko to pe a hon ai mission na me fatongia e mau nga we he kai tuku halele ko lele me he ko lele ma feitu ko ma fatongia ke omi ko to lele ke langa ta fonwa pa ko tui ko ki me be ko ki me be ta haya ko teach square ne kore e mau to ke mai ke tourism ana ko ne lo to ko he la ko mau fo he wat tani umata tani fakaveve e fo lo to center ta ko mau kore ane nai ke pare mi falala mai mo o mai mo ke mau monitor ko fo fa ko ne halatahi o alwa ki popua ke mo dosi mo to ave o wa o ke ni mo tu me para la fa sto e mau to e fa fa kere fa mo langi ka to kono nga ka fo nuani make tonga si niki ka ke ngata make he pe ta wanga fa fo nua ka make he pe ta ki ata kai o to ina yai ka pare mi mu na na si fai mai eni a hon mau foki mai gen mau fai nga ko ni pa wai ki fo I kore fa ka ocean e to ki pe pa ho ka ha u ka kore be ke pare mi fa ata me te fo to mai kabineti ho ka ha u e ku pe pa kabineti ko mau va henga ko hango fulu ko I tonga tapuni ha pe e wa mo pa sai fa ma o si ma pe ma me ma ko fa hango fulu ko tonga tapuni te fo to mai pepa mi hange halao ko fa fonga ko to pe mi uraki ki hango fulu tene o mai se niti ke totongi a fo I toko ono mi ene va henga ke na keep a roadside ke look beautiful pange pe ko no alofani ko takai no alofani alat baik halareva skamata tu pe feto mo ko si mo ngai fetu atu ngere ia o sa va o ia purisa do ka pa ke to me ke pe na nga sa do ka ki asi fa fofa ko ia te foto mai ka hau ko fo I toko ono mi he va henga totongi me sa ke ki anga si efa e constituency fund na totong ka kono fa por kala mai ko e na ngawe fai e mauto mo monitor pa ko no tu ni pa ko chefa para imia to nga fa hingo e project ko ma va tangi plant project he to ma va tangi hanga ko mi ma va puna ka to e men road to tonga ni fi na no fa na fa kau ke u men road os fe tau la ki pe men road fi va hanga fulu ko ne ngata pe ka uruaki fi tau la ki mo e pe he fe tau la ki ma va tangi ko tau palani ke ya ko ki november ki afa november e sivi mo una vakapuna mi olonga mava tanga to tongani ya asia sai to ka mo fa mo ma ko ki me fa o si pe ya ko atu pa mo fa mo re pe to mo taimi pa o ko ren ke ka kai fo noa o wai u taspini veve o fa pipiki ke fanga ki fare
ospa mo lo ga triga mo veve wa o pe ki fo imati kau palangi ki fo imasi de pe ki ta fisi pe ya e kai fa ka to ta se o ke lue ko ke kapa veve to ri ko mindset yo ton ki unu ka fo no ko ni o iki o ko ra to ke ka fo no ta to o si pe ha pa ia pe mo e wa ia ki so ta fo imasi ri tinga tu ko si kapa veve ko fo imasi pe ko ai ke mai no ka ma poto e lak veve ko e kono fa si pe ya pa fa malo ko mo to ka fa ngong o fa pe mo fifia o fa pe anga ki pression ko atu ke fonua fa lu fua pa ko tu ko fa si ko ta nga hi fa fa fia mari e halatai ka yo la bo ha ure fa ka mo to te to mo fa malo ke si ni una ta utu ai na tu na vesi e ho ai valo wa o ke ta wa pa to ko ra ke pare mia ke fa la ma na ki va ke o va ke ni ko ni unua te nei fa si ate he aho at hua te ki mea ta e ku oho vare ho tere ata to pia te reva ke ngua ngawe fe ka palangi tamana fe ta ka palangi e na mai ka ko hai avika credit ko motolo I don't have the credit o ko fua ke credit ko ni ke ka yo fonua fa lu fua mo si ka ngawe ko ni malo pito Oku waigi me la lahi tolu na he ngai whakataha he WGD te toki lawe ki ai ko e uraki ko e mea i National Regional Security ka nai whai e sua ka ua ko e mea ai Cyber Security ko e tolu o nā tok fok mai mea i he mea Pacific Water and Wastewater Services for all. Kai ki mua ke u lawe ki ai te u ki addressa te issue goni. Whekawaki pia mo ko ilo ko e talu pene mātuko e whemoiki na holo he mea ko toki i lawa ine ha press conference he ose ki makuku na whai i whare alea. Ki mua ke u lawe ki ai te u lawa te ki hulu goni. Ke hoko ko e mama ki aki nau tolo whanonga i he whakapouri. Ko ha fia ki he mamahi, ko i nuanga ki he whia inua. Ko e taulanga u ki he mamahi taulofu u, ko ha malui mo e pare tua, o e kau ngahui kovia e he whakaawao pure kovi. Tuku ke hoko, aianga tonu ke makehe aki, ko ngahi ngā ue ko tō ape. Hoko ko ha api ki he sola. Ko ha whakawhi maari e ke he whaingataa. Ko ha taua mālohi. Ki he kumi mo ui. E makatunga ko iau ko whie tō e whainga maari ko ni ke o atu e ku koriwha more more ki he nea whiobe peke paremia. E whalala nei tuku mai ki ngā ue o kufua e motuani. Nā ku to e whatongia ko ia o whao ia hoku mafu. Tako koriwha more more ka pau nei hoko e whakafotunga ke lawe ai ha whainga whakaukau. Tau kei tangata pe, tako wate e koriwha more more. Ko koriwha more more ki he te pire hou eiki kakai e whanua. Oku ikai au pito, ko e lau maari ea, e ku alu ki whare area, ke hoko ko whakamoweu weu. Ka kou to e whatongia, ke tuiaki, ai mahu inga, ko e whalala ko mai, ko ui ke pule i le rei e whanua. Pa kou atu ai kore whamore more, i he loloto hoku mafu. Ko ilo tau hanga atu ki he whiri, ia ku mahu inga pe ke mahino he wāhenga mo e kakai ai lau maari e loloto o e whakaukau o ku tuku loto i he motuani he whatongia. Te ufoki mai ki he whakatahan e o kawa ki ai i he regional security. Na e mahino ia i he whakataha ko e ni ai ngahi fu palo parema o ku whekuki pea mo e Pasifiki.
Pena o hake he ngahi whakataha koe ni, ngahi mo ni mea koe ni. Koe, kono tuange mai koe kau returnees offend. Kau ngaue pōpula. Tuange mai pe mei Australia, New Zealand pe mo Amerika. Nai whai e whakaamu ke konsita, he ngahi whanua koe ni, e nau polisi, ko neongo ko nau totonu. Ka nau hanga konsita, ai whaahinga, na e whanau i pe toki mawahe at me heni unau ke i tau iki. Te kei ke pau koe whakafoki mai ki nau tolu, kai ke te iaha ha whamiri ofia, ke nau unga ki ai. Na alele yange, ke nau vi konsita, ngahi mea koe he ku hoko ia, koe hoko ia, lolotonga pe e tau palo pare ma ia pe, i he ngahi mea anga mahi ni pe, nau te o mai nau tō toi whakotuu, ai ngahi septa, na koe whakatata mahi no pena hoa ke ai kau kengi koe ni Australia koe Comanselo, hape koe. Nai tuange mai taha, nai mawahe mei tongani tau tolu pe tau whaa. Pehene ni hangarewa ia whakotuu. O si ai pe u savea nai whakotuu hake ngai whakataha. Koe ngahi networker organized crime, o hanga he fo i polisi koe, o ne hanga o take whanua e ngai whanua Pasifiki ke whaingata ko ia. Ai ana e hake ia i he whakataha ko ia, pea mo ngahi networker koe ne ai whekau aki ai money laundry, organized crime, pea mo drugs. Na maua e whainga maaria whakatala noa ke Minister Polisi a Fisi, pa mo Minister Immigration. Na wahe mai, ka koe mea koe na kuongo i koe na pehe, koe kau cartel, o kunau whenganga we aki koe pia mo kakai ofisi, koe kautonga. Koe palparema koe iau ne hanga o mai, koe kautonga koe ni ko no whafoki mai mei Amerika, somehow nau sneak in o nofo i fisi. Ka koe mea ni koe whekau ni unatala mai. Koe kautonga koe ni, o was in place mo e nau network i tonga. Koe mahalo tau naive tau tai tokanga koe e dahanga whatonga he operator i he mahalo pe uiai whekau ngā we aki i heni. Pana hanga he ngahi mea goni na ne hanga o tatake tokanga administration e hao ni ai tō mai koe waka sāpate pia moe koe container ka koe ouna. O ne hanga draw attentions. Lo tonga whaipe ngā ue ki ai. Ai kau polisi mo ngahi wā whe wā aki. Koe koe cyber security. Koe whataha koe na ei ho haa. Mo whakatokanga lahi me kau expert. Ai tūnga mata vai o kui ai infrastructure whakateknolosia o kui he Pasifiki. Pa koe uhi o ku taktaha langa pe. Langa pe pot ngawe mo ui e nau system computer taktaha langa pe he ngahi potu ngawe. Kai ke fu malohi a hono coordinated o e whainga atakai ko ia o kua e whakatokanga mamafa mai ia ki he ngahi whanua e Pasifiki ke tamata e nau hanga o stock take o taiti ape nau ngahi he ku o si hiki e whaunga whaihia ia o e mamani me he real world ki he cyber world. O e nau hanga fo tutu ko ekonomika powerful malo hitaha ko Amerika. Hoko ki ai asi aina. Pea fika tolu rewa ai kau cyber criminal activities. Ko nau tolu ia ku it is powerful network. Ai a pau whai rewa e ngāwe, ai ui rewa e motuane whakataha, ai
kau o stakeholder I he waa koe no e IT communication. Kau mai ki ai service provider, TCC mo TCCL, kau mai ki ai Keipolo, kau mai ki ai Meiteki, kau mai ki ai e-government, kau mai ki ai SET. Katoa e kau preia koe a ke nau kamata ke nau hanga tala noai. Pe koe whare whewhe o e tau saipa ua. Wai whoke rea me engineer pehe. Neongo koe whare kulanga ki ai piriki. Ka koe whokotu unga piriki o kai koha whare. Pakuhinga I kai tau malu. Taktaha ngā ue pea in silos. Whetakai pe TCC he TCC. Whetakai pe TCL he TCL. Whetakai pe e-government he e-government. Koe whokotu unga. Koe whokotu unga piriki pea. Pea koe whai ngā ue koe ni ke whatu mo tala noa I mama ai anga tuunga kuia e whonuani I he tau saipa uel. Na e whotu mai me he timi koe na nauhanga o recover mai ai polokalama koe ai health. Pe tau mahu inga ia ke nau foki mai o assess. Pe ku malu katoa I matapa I he foi dimension koe no e saipa well saipa domain koe ai ko invo o ku kau aki ai pe mo saipa security koe whakao si pe whakataha koe na e whai ki Solomon pe ko me ahe ua ko no tala noa ia he ngahi I stakeholder I he tokonia ATP ke mauha whakafuafua ka koe isi wene kau whaiongong o si ai e space ia kau minister Apanga, kau minister foreign affairs, kau minister energy I he forum e kau taki. Ka koe hohaa gogo na o mai me whakatahanga koe ni. Koe vai, water, pia mo e sanitation ni, waste water. Koe ngai service koe ia. Koe ki te fito ia. Hei kai ke tau lava tala noa he health. Whakalakalaka e ako, whakalakalaka e moui. Ka pau o vai ai foi infrastructure ako ko e water. Ka mo e waste water services. Ka whakahua te ai e pepa. E whahoko peke pare mia. Ke poupou ke ai ke kautaki. Ke o mai e issue e mau anga vai. Ko statistika nei o mai nei o ngoi. He kau minister I he whatahanga ko iana e whakahu mai me he Eunice Efa. Toko 5 miliona o e kakai e Pasifiki leke excess ki he vai. Kau 5 miliona. Pea koe sanitation o wa o toko hiva miliona. Ai o kunehanga tala mai o kue e ngahi feitu ia wa o e vai ki ai 4 miliona kakai ui ai. Kau kuikai ke ia waste water pe mo sanitation services. Kau alarming ia fe mau ke whahatokanga ki ai. Na a koe uhinga ia tua ia e progress e ngahi Pasifiki. Ko ngoi ngahe kai pe ke whahatokanga ia. Koe tui koe aku tau to'o pe for granted. Ai vai ngono mahu inga ia langa whalaraka ka mo e malu a society. Margo ia pe. Alo. Mea koe ne tapu. Peki mea e ua koe vai koa holongana ta nai fotu mai ke vai holongana e fotu ma lau ka koe niku o si whahoko mai na ave pamu vai me rei mātua o ave kia. Pea kai ngata ku ngā au e waa koe ni kuntonga I koe ngai kolo ke I have mission for all. Ke alu ke koe ke mahino ku tonga I kina ka kai e vai koe ia. Ka kono ua na stare kabineti aho tahni mako ako si. Ke whalerei e wahenga pe hike wahenga koe ka ofisa kolo pa maka pure whawahe. Ana e whiunga kātoa me paanga e whahakilu hiwa mana uaf ni mangau ni mawha. Ai e whakotoki kau e ni ko nau tō kau mani e whaunga wahenga fo'o. Ai e ko toko e kulu whakaosi e ni unau tō kau mai ki ai. Ai e ko toki kakato pe ngā ue ki ai pa koe ni ku whahako pe te tiki nau tōru koe ni ko lava. E kamata ngā ue ke hiki e nau wahe ki o lunga. Ko whaosi pe ko uwhilawe pe ki he mea koe ne lava ki ai Mr. Apolisi.
ke honi na mai no foki ke honi fai tutune kabineti ki he mea gona ne mea ki ai whilawe i mea ko hoko i wharearea mai no foki na hoko i wharearea na bena e tutuni ai sea ko ia pa mo Eksea komit kakato kena mawah nofo pa me ngā ue whi ani me peto me na wahenga pena whi mau ke pure ngā ke hanau toi tutun ki ai peka hona e whai tutun ki ai whai rea mālohi ko ngau rea mālohi priman rea mālohi ke minista ko e kau minista ku nau tolu ko kau take whanua pea ko tau ngā ko whai rea ko kau take pea o ku totonu whai pe whatongia mo mālohi mo kakato ka eua e toi ovai. Pena e whai pe ko re ka toi hoko mea koe ni, ko ne he os alo bikitu. Ko hi koe koe mea ni e ke toi ai. Pa kua kua tome komunista nga toi hoko ha mea heni. Ko hi koe takien mo e mea. Os whawis. Ka ku anga pe whakatoanga whaka os ki ai. Pa kai ngatai pa ko ai ki ai he kai toi hoko. Pa ko no wa pa kolfa mo e more. Pa ko ko whamalo e kolfa mo e more. Pako he kapana e ka ia, tuko e pekitua. Pako ku golfa mo mo, pako ata pe mo golfa mo mo. Ke he ne afio, pe he ke tani kuini. Pa he ke tambis kalauni, ho e ki pe he ke kapneti, pe he ke chef area. Ho e ki pe he ke ka fonga ka kai pe mo e share kom ka to pe mo fonwa. Ko golfa mo mo rat. Ko hi ko e fa fotunga na fai, mai no pena e fa ho ka ngai fot. Fatongia ko ia. Ka koe aho ni ku mau whaam ke aipe pa mau lapa mapure. Whaipe whatongia ka ua tōki tu. Ka koe ia ku mau kolwha moe more toi. Ka koe tui koe mau whakahoko whatongia ke he mea koe ia. Pea koe ia ko whakamalo atu ki kāinga pa pehe koe talatu tūni e aho ni pa koe mea koe whakahoko atu. Sa taimenu ata atu ka hanga i whiu. Malo. O malo pe ko me ngone o ke mista polisi o ko tu ya but ki vai o ko malo ko isi ngone o hake e para mí ko ki lavet pe ko report pa mi ke vai a holonga ke me mai foki ko se mai konga mi le matua e mo mini ko ni u te ke vai e ta pe ko konga mi le matua pe ko ko pe ke ni ko na o mai ngai formatala loi ke premia ai ke mo oni pe o mai ko fo mi mitan me potunga we tare kita to ta ne to ngai ai fai nga vai ko sola ai ko kore pe heni o ki ai pe ko ngai ku mau i to ngata puni ko kore e fa he ka waka tahi ko ni wi ka au ke to tongi hasilin ke to tong yak mo to ko u ke naomi wa uni mi to ngata puni ki wa o fo tu pea ko konga ko he ko tamsi ko ki ai manase ko tonga motu ya mate ngai sola i ot motu wa u pe fi ma o to ta mi ai kin fa hoko i ka mo u i vai ko ni wi ka u ko vai ko mi ma to ka pe ki o mai fa taimi ka oscar mo u pe te fa foki ka ke palpa ma o ki ka ki feta ulaki ha mai mi sin ti sol ke hu mi sin sol ko ke na ka inga ko le pe mo ki fe dona ke pe mo ki to kon premia ko vai ki holonga una si ke no fa vai o sin mai na fa pa fo malo to ho nga mo nga wawe ki ate ki me ko ni me fe ma ko ni ko o ki aki me ta o hake pe ko hui ko ho ala hen mi wa no wa pe mo tonga ni pe ko mamma fa ko koloa ko isi ko di ko isi ula hen pe mo mamma fa to tongi o se vesi ki tahi ki nga ot motu o tahi o kawen pe mo vaka e pure anga ko MV ot motu anga ofa mo fa pa pala te o atu whatata pe taha pe koe ua. Kai hulu i poini ka o ate uhinga ke mea koe ni. Koe ni awe haki pensini pe na o se o haki pen. Kwa ki hina rita ua noa mi heni he wakaki wawa upanga tolu noa. Panga tolu noa. Ki hina pe koe rita ua noa. Koe awe hatalamu upanga walu noa. Sai, koe poini ko utala noa koe ki ai. Kau he mamafa whakaware vare. Pe mo ngai koloa ko toa pe koe ki hina re mani. Ai ko le mani ata pe te mau i fare koloa ko le mani hu le mani o panga e ngo ful ni manoa i wavau o pang pe ni ma se ni te fitu no ai tonga tapuni ko feui ko ha pe he ai ko atu ki fatata ko ki fa nga ke pe na fa mui ko hane mama fa pe he vaka e puri anga pe na ma e fa matala na fitu milion na fa more
ki ni alu ko service puri anga na te fisi o yo at me fuwaka gulimua ka ke lava hu li taulanga peha pe na no foi ga o mai o kakayo uku o fama limu ka te lava hu ki taulanga pe mia ka fit miliona ko ni o feinga ki na ta fa foki Totongi. o na ta ka to Tatau ka te mena doria. o ke ti hata e mama alu ko to pe monga ko poini ni pe mia e lava nai haki to konya puri anga ke ta mo ua ko ni no sila ai baka ko ni Mr. ka lava ke mau foki o no mo pe ki ko le be ki ai ke lava mo ki to ko ni mai ai ya mo ta ko kawen ngai tutun fra vale o hoko ya hili fakinga e o mai kakai pe abe ka me alere e ave ki wava o kri un au mama fang me alere a mi hen ki wava ho mai me no sila ki hen o to ave ki wava fa vale ia ko ki o be premier ki fai mo hasio ki ai me ki me be ta ha e premier o ku ma ho ha ki mista tang mamata malo e ngawe na ngoto vaka mamata to fua i tahi i mahina kon ko hili ko totas e me mori ka ko ne sit ne ma ne passport tonga o kai ho ha nyanga wesia heni e manako e mamata to fua ke ka u tota ko ni vaka la sena na tolu na fua ki pe pule ang kon na toki osi o kai na ala fata no ke to ta ko ni pa ko ilo pe ngwa ka polisi ke fa to tolo he ku ha mai na fo hi fo vaka asi mai he ta ni na fo ha ke ni ngoto fangi waka iki en he ka to ko valu ya fa vale ka ko ponyo ko ha ke he ni ke fai mo he pula nga to ngai make ke ma anga mo ui ko ni ko mamata to fua ke fa sio ki he ka pa e hoko ka muri na wa inga he ma anga mo ui e ka kai wa wa e kai te mana ko ki ka u ka te ngoto ke te hata te fiha la tapu ni mata pa ko ya pa ma fe le ko ki me tata pe ku te alate e pa mi ko fare ka saina tu ya fu loto market tu ka longalu ko ki fare u ko ni ko fare o ki hau ya tapu tu fa hi fo ko fe hu ia pe ko ha ka me tu fu fare ko ni fu loto market ko ha me tu fu loto market ka nga unu ka ka ia ki ve hala ko ha pe ma ko hai ko ana ko ngapi ko loto ki ure ak ko pe ki pure nga ke fai mo haki nga au e whakawaiwawe ke mea koe ni, he kuai e hoha me kakai, koe mea ni ne hoko he puranga na toki osi. Kau kore pe moha mou toko ni, tau te whita ke Mr. Polisi, pa moe Public Enterprise, pa muki ito siang moa, koe hane hoko ai mea whawareware koe ni, o morea e mau maketi, pe alu e ki he kau mori, ka mau alma toki hala, he taimini, o ku whakaware, e whenga tūtuni koea, kau te hoko ata mui maro. Ko ki lave pe ki koloa, na pe mo totongi koi vaka. Ko na whakahoa pe foko whai sio ki ai pure whiunga. Te mau wakai pe kawai pe mo totongi vaka. Ko hana o lave atu, nai koloa e tau noa mo so mai futoki tu ai me ai. Ai aku na te lava whahanga pa te mau te sio ki hu totongi koi ne ai uvaka na o service pe ku o pe o ku whakapoto pe ko pe kai pe whiunga pe ku futo ia ki tu o ke whiunga. Ka ko tui ko me te mau whai I he mea ko ia. Kau mai no pe vai holonga. Kai mena fufulo pe e tai whai ha me o se u ke wha. Mai nei wha. O foi on mata, o tau ko la. Una ko ko me pai. Ya ko pare na ka taki o to ka taki o ma. Fu sia ya uma. Tai ama la lo tai mai ala. Una ya. Ai pe ke u lave ke mea kon fe ka wak pa mai marketi. Ke tok fa ma popo mai ai ngai fa matala totonu ki ai. Kana ku os fa kai ke eke ai uhinga ko hai uhinga ku ka koe pui tu ai koe marketi koe konga ia ni afio na ne fuaki ia he fango full tupu pe ko no full tupu ke lisi o fotu ai marketi ke fa no e fa ma pop mahalo e office palacie ai kele ko ni afio ko fa matala ni ko o mai o kune tuku pe marketi ke langa I pe marketi ka pau wa development ia I atakai go ya ko totonu pe ia ku mau ai mau kere
ko mana tuina ko si ko nai o hake ia he poate ko nei he poate ko nei marketi ka ko na whakahoko ka na tolo whakatatau ke mea ko o mai ki au o ku kei ngofua peke na develop na tole marketi o kai ke to e foi totonu o ya me marketi he anga e ku mai no ka te mui e mea ko nyo o mai Mista ko atu mo ki lave peke nga ko information ke mea mai aki me famole mo la ko marketi na lisi ke kauta muri i tongani pe pe ko market ko ya na te fa fok mai he wano ta ni ma ko pe ko ya Ichi nei te o Felisi aki ko ni me kere ne afio o toki takai ai ka te toko mai fa ma bobu ko hena o so mai ka au hena o hake isi ua ko ni me he marketi me poate marketi ai ko ne mole ko ni me he puri anga na te fa fisi ko ha ngana na ho tu kuanga ai ka ke more ia he me ako o mai ka au ko marketi o mai ngofu ai ke operate pe marketi ono area ko tonga le taimini ka ko fa ma o popo ko estate ko ya o foki vege he estate holder. Ko misaka ko fu loto marketing, fu loto fare o marketing, o tu e ngo fare saina I loto fare, he fu la isima holo ko e marketing. O tu e ngo fare saina I loto e fu marketing, utu kalo ngalu, hi taimini, fare saina e ua I loto, ka nga unu e kakaia, o nofo he sei tu o kai tua, ko poe dia ko o hake, na fai he plaka ko si a fu toni, faka Koe marketi o ko ke he pe hono paunturi. Hangi ka te au koe feitu kona o te ke o te folawat ki wawau. Ka kana ku whakatoka ngā e langa whiunga tonu me feitu na tua mataka. Kimua. Ke pe e whare koe hotele o saina pe. Koe nia koe fuloto whare ni. O tu e fuloto whare o kakai wawau. E marketi, na ona to no fa via la u ina in pola ina se e pare mia malo te fa sio que ai la malo bito mista imagino que ai palpare ko tahani issue na to e ke pure an ko si ko ka pau te mo foki ki lau kere ku tohi hanga tonu mai nga hitofia e ma me ai ko konga ko ni na I he pure anga kana elisi e he kautaha ko Pacific Property Limited a Ross Chapman foke ne ke wafe mavalo pe toki fai fe inga talu me wafe ngo fulu pure anga ko ne tu vakano ke faka foki ma area ko ni ki pure anga ki kakai na ia e foko tu e pure anga ke fai na development I he area ko ni he ko area leleien ki he wafu pa ko na tok lava nga we ko ia he wanoa taha tahanima o fai mai ai na whakatau whakafoki mai ake lisi ko ni me kautaha Pacific Property Limited ai 3.3 miliona panga e pure anga na hu mai ko ke mau pe ko pure anga ko ni hoko pe ko hoko mai ki muini o ia ai kabineti tutun kabineti ke whakafoki ngai ak foi le ko whakafoki ki hene afio ai konga ko ni na toto o hake a issue ko ni toto fehu ieni ko hai tu unga ku ai kere ko ni ka pau foki ke ne afio ko me pe ai pure anga ka fefe 3.3 miliona na whakatau mai aki ai lisi ko ni to dong ke to tong whakafok mai ia ki he pure anga he ko kakai ko paanga ia na to me he paanga tu hau kakai I he tau mu ana fi ma we area ko ni ke fire development ai pure anga ki ai na kawe filma tu ania he ngā we tonu ki hono whakatau whakafoki mai ai lisi ko ni. Pena iai lewa mo e whakatutu e tāna ki he pure anga e whakafofua ki he wakilu fitu mano he tau me he kau tenants. Wiki sirini na me lava. Pea mo tau ata ina mo mapure I lelei e marketi. Ko isiu ko hepton ke eke ia ki kohai ku iai he ka pau waha fotutu uia pea mo e pure anga. Ka heke peke malava hata haia ke whakangongo ki he. Koe lisi o pure kia na o tutun kabnet whafoki ia ki he ne afio e kere koe ni. Ka pau te mau foki he lau kere whakasio ai o koe ke kau ia he tofia. Koe kere ni o pure anga. Koe anga ia koe ai o tonu ke whakalau mai he lau kere. O whamalo te pare mea
tuku mai he na ko saya nga we me ko ni ke respond na ke me ko ni me he historia me hono o o mai o Hawaii he ko tau whenga ke whakatonton mo ngai whiala ki na o soko ki mua ka koe maa aku whakamui o kai ke na wala ke kere koe ai marketi ai koe toi penia mahalo ke reinforce ke whahano he koe whakamatala na o mai ka au ka te utoki o mai ha whakamatala le lei ki ai ke maa popo pehe o kai mo on he kau ku fe mau pe ke tau mau katoa e pui tua. Sia, mai mo ki fa mari ju ki fa ton si pe ki me na mau hala ka kai fonua ana mo fa babala te sa pe o ku mon pe me ku fa matala kau ki to ko ni pe ke tana ki na alu me ke ka kai. Mon pe wano no valu. Mon pe wano hong fulu ka ma ke ti na te fa fok me pureanga o akris po hiwa ko pe pa kabinete mo to ko ni. Na whakahu ke whakafoki mai o whetong na kai ke totong hatau paanga. Na offset ki pe. Ko text ko tuku hau. Na whekolosi aki pe o whemate aki ai. Na over he 3 milion na tup. Ko tuko tahane a ngā ko pepa kabineti aku hoka te vita la mau. O hoka te o tau e area ko ni. Ai ko na lawa ni he wanoa tahani maa konga ki mui. Na tari he paremia o aho ko ia. Te mea na tuki whakahua te he pepa. Pureanga whakawhisi ki mui ni. Ke to o mai ka ko palpare mai elia ko ni o sfaya no fato tolo ko pute ni manoa hela kere ki tahi ko kolo e pure anga ko konga ko ni tanu ya he pure anga o aho ko ya he tamina maufua matakai ka ko konga tahi ya i ene pehe ko konga pe ta ene fio huanga fatapu ai ni o tawa wafu e sotia o ka ya la ka ta ma ke me ta wafu ko vuna ko poini he ni ko pure angon na te whakawhisi, ko ki nau tolu, na nau, halaloto ap, ihe maketi o e kakai o wawau. Malo mo whetu koreat, ho toko ni, ke whakawhokungasi o mau maketi, ke pure kai kakai o wawau. Malo apit. Se ko minister e toki wakai ki ai, to whokumai. Ki he palpale makai nei whehui ko whiak moe vai. A holonga. Kona ula tonga ngāi ki ai, e pun ngai me te ki ke... Ka koe kole atu e lavu mua ke oua te iaha ensinia lo kolo ai ke ala ki he mea. E koe palpalema koe ki muana, ta koe ne te me ensinia i ai, aluia o ala ke mena as kau na toluia he kantiteit koe ke ai e sola ke ne power vai. Pea nau talamai na to i kai te nau anu na to he mea ke. Aina e ki tama ensinia lo kolo mu tolu na e to e. Pea tuku rewa me te ke ki ta whake o kau i he sola pam koe ke vai. Ka koe ni unau whenke o atu e mea ke whotu. Wange ko kole e ave he waka ngahi mea mau ia hen. Ka ta ofi whetongi aki ako nei tua fōpe mua mea pura ngā ke whalalaanga. Pa te mau tauhi lewa e mea lau rawi o te ala ke hataha ka tuke me ke ki. Loka ko toa ni maka holonga ka na ungaun ke ta whaki mena whalalaanga. Koe konga koe taha ke marketi o ku whe mau ke whai mo ai whakalelei e kele he ku o si kau e ngahi marketi ngai vai whanua i tahi wawau e ua moha apai. I he kauia, i he pipeline ki he National Infrastructure Investment Plan. E pare mia. Ai ko si loto e ka pa whawhalele i mo langa market fo ki hapai wawau mo e ua. Ko pau ke mai kere. Ko pau fihia kere e ke lava lea whahalanga o hangai market. Ai ko tuunga kona kuia e kere ke whai mo ai ke vave. E ko si he pipeline ina kau mau tāno koe Confernis koe Brisbane Infrastructure. Ai ngahi market koe ngahi wafunua koe tahi. Kau e mo talamahu ke upgrade ke sai. Ka koe pia ngoi wa marketi, o koe pia ngoi wa tau. Malo. Malo ik palemia, ka koe koe ngaku oha ke kaweinga kon whikau aki moe kere kon i utukang kalongalu i wawau. Aia koe hoko atu pe ai ik palemia koe ngā koe isiwe nia nei tautou oha ke maupe i he press conference moe ik palemia malolo. Ka koe whehu i pe ia, i he lava koe ni hoa mou ngā ue ki he tawhaako ia, koe ngā wai whakatangi mai me i wawau, koe ngā koe marketi. Koe hālewa ha whainga whakotūtū te mou hoko at ki ai e whakafok mai kere pe ko ha mou warea pau moe ne awhio ki he kere koe ia ke kai kehe pe kua ha whainga mea pau ke ua e lotonga pe lele atu whakatewhito pe he rea
ku tutu ni mahata ke mavahe hani ihi ai ka koe ha mo hoko atu ki ai Io koe mea kana whakahoko atu koe umea pena o document pe. Ai whemahino aki ko ia. Ka wange ko whakarea e whai ngau ki ai ke whemahino aki ke whapapau ke o e hoko mea koe nuku hoa ki a lawa. Ka e whai pe ngau ki ai. O i toke o mai e nie ke tokanga mo tuan kana ko si whai ngau ke isiu o ia. Pena e pana whakahoko beo ke marketi hoko atu mo whakalakalaka ai marketi he ne tu go ya he ko toki men go ni o ne o mai o ko ke na wala ki ai ka kange ko lau te to ko mai he ko Tracy ka kato mai ko me tamata anga ko no o mai ko kere na he ne afia ko i hoko te pe ke ka tok pasi ko isi o ne fika aki pe mo pot nga we fo noai pe ek palemia pe me pango pe ko ke he ni ek minister ko ngaton ki he ni ka ko whikau aki ni pia moe ngahi tala api o ku tau whete ke ai maha koe whairea mahino tahaia. Ai pot ngā we ia whonua pia moe mautofia. Ai koe ke entos e he mautofia ia ai tala api. Pia koe alatu lele atu koe kakai ki he ek palemia ke whai mai ek minister ka taki. Ke whai hane whai ngā whai tūtūni. He oku i ai ma whai ki hono le sisita. Ta tawa pepe entos pe ikai he estate holder pe koe mautofia. Ko tari ai pe koe ka nautolu o pe ke he mautofia. Kai wakai ko o koe ke tari e he mautofia ai si nihi ko ni manau kore. Kai tenge atu pe mo talange whai ngā whakakaukau o pala. Ko haune mai mawhai ko e, winga whene ngai tala api no town allotment. A koe ukolo, ko haune mai mawhai ke no ave. Koe mawhai ki hono Fuaki. au whakatuku koe minister. Ka kuiai whai process, ko mau o siau mau toki whakamau anga whakamahino e mea ko ia. Wai whai process o consultation between the minister and the estate holder. Pea ka pehe minister ia o te tonu peke fuaki e ia. O tok oange lewa e he lau kere ai whai mahina e tolu ke estate holder. Ka pau whakamato ato e ne objection ki he ono grant e kere. Alu iki whamau anga. Ka koe palo pare maa e paremia kataki. O tau whete ke minister pea mo estate holder. Pea stakai pe kakai ai. Mate ato e mate. Te ke lava solova e palo pare maa. Koe mea ke whai tuuni ai minister, ta tau e pepe endos pe ikai. Ka lava ke lava e kakai waha fui matapa ke nauhanga challenge, pe koe nauhanga o whakawhehu ia, pe au ki ha closure. I isiu koe ia. Ka oe te holo pe na usi pehe holo ai pe o mate ate ni ihu koe peke lava solova e palparema. Koe isiu ia e minister e paremia. Pe lava mua o waha whainga whakakaukau ai pot ngā ue koe ni, ke toi ki whakalelei ange nau lao kere, ke toi ki mahino ange timeline, koe mea mahu inga mahalo e koe timeline, ke tūtūni he lao, ke whai process koe ke whakahoko ake ngā ue koe ni. He tuku ata pe he taimini, pe whai te riha pe ai minister ia mo estate holder, pe ko hai taim tēnā tok whakahoko ai. Ai koe ki I whehau I pe te maulawa whakakaukau te ta whako ia. Sai whai tonga ngai pe tānoa pe mo minister fonua ko hipa mo ka pau ko process yen ko ka taime osie ka fa hanga we ka pe fa mo consultation mo ma utofia ko hi ka lava solova ai fa ko a ko sien ko tu malo ka fa te nga we wa ko ni tu fa nga ta ko mai no bito e problema mo solova la fa malo bito ko ki hoka tai pe ia I kele ne me ai e to kon pale mia flave I pe mo amna ki koe ke talumpo pe molanga koe ni koe ai halafa kawa. Ai ko whehu I pe au kia pe o ku compensate to tong huhu I paanga pe koe whetongi api pe whetong kele pe o ku whakatau os paanga mo kele. I koe ngai api koe ni ko kapau koe mautonga ngai tai mini ko tufu tai mini ai o ku kalas kulupe tolu ai kon kele fai mo ai le vai tai mini ko famoni ai kontrege a hata ko September. Ai ko ni mau fai mo mai no to ngata fa ki ka ko tu ta mini ko option e uape ka ko me ko ha me ko ma us ma fai fa ma inga pura ngai ko no ma inga mo ke fai tala no tu fai tala no ia mo to ta wa na mo ma to fia ko ka pa o sange ku ne preference pen na ke silini mo me fai pe ka ko tu ngai ta mini
Ia flawe pe mo mea ik minister ke tak mamata fe kau aki mo Digicel Square. Ko i he kole ko ke whaafoki mai ke tak mamata. Kono whaake ko ke Digicel nei awe pe puleanga. Ai ko puleanga ni mtu fe mau ke whaafok mai. Ka ko oswai he Digicel Square e nau. Oe Digicel ai kau taha nau invest iai mga mea ko ia. I tem tatau hange ko holo whamanat ko kun salote. O whalahi no li aki. Pea wai taimo au ki tua. O ska te whafok mai pehe pureanga ki ai. Ka kui ki toka ngai lelei i. Ai ko hui ngai whatongia pehe. Ki hono whakaukau i koe. Hono whakafoki mai ngai koloa koe a te whoki peke he pureanga. O ska o rotonga whakahoko peo e ngai ngawe i tua. E he tau taha mga mea pehe. E hanga hono he whakaukau koe. Whake pureanga te whemau pehe pureanga. Ken hanga te whafoki mai. Tu peke mea. Tuk mai no atu fuke contract me containment conditions u fe ma. Ka paura o ke fe lava hai mea tau he ngai mea ko tui ko ngai mea ka tu ngai. Ke fai ai a hon vakai pe to tone to ta ko pe to ka ta ke. Ka ko tu ngai pe ki ke minister. Bona pito e fe ko ni kono mo ni ko at the end of the day of fe ma o ke ngawe. A kolo e fonua ke sai. O kai point he ka tu mo ko fa sio mo ke si o he ko horo i o to ngawe pe hang hambo man i o ayo reni he fa hana proclama o te ko mautolo fo ki mi re pe proclama ta ma va meiri o ka tourist ko na walk around go in town ko ga fe tu ke na o ki ai o na to ki to hare ma to fa no proclama o na o mai ki ai. Porque ospe ko ia, o kai whaka ma programa matori e whai ki ai. Ke mau o nofo pai on a daily basis. Ke hange ko wha matala a kuri aki. Aia o mauhanga moni toa hono tokanga i ke ua abuse. Kai whai pe, ka ko hanga ho lau, ka pau ke ilo ka hawheitu, ka ni ihi, o nau whi ngawe aki. Hao tala mai. Ke mau o mwhakawhi i mai ki loto, pe a ange pa ki totongi si isi. E o waware o hake mea koe ni, na ku mure mo to hala shot mo to ko ya ta ba o ka proka he ka ya ta he ka po ya proka lama ka tu mo ko si o ke si o ko ta me ko po no ke o ke la vola wan nai ke va ka na ngoto ba ba bon pe na ngoto va ka kana ana proparema pe na be proparema pe na mo ha ma to la se ni fa taimi a ma to mai go ya pe na u mari va na to ko fa mo mai ko na os nga he va ka fa fo ya si he marini o pasi. Vai ne pasi ko ya ko mafatongia pe ke whakafoki anga laiseni ke nau ngawe e whanua. Ko mea koe ke laiseni lahi. Ko laiseni lahi na kamata mai to ministani mai ono ki mua. Ko mau ngai whai taimini ke mau without a corruption ni. Ke to oa ke o te whai mea ko laiseni lahi pe he. Ai ko tari pe tu ke ka pau te aha mea tuangari na whai mai he. Winga pe o ke koe ngai kolo whawho whai pureanga, ka koe ke hano palani ngā ue, ke au si e tau mua na e, langa e ngai mea koia. Koia, he ko olunga koe misi ume, tai mini. I he holo kun salo tepe. A kui olunga fokia, ka ko lalo, ka katumba ke mau motivation na koha mau koha koloa ke mai ke display i ai, ke whaka ao ngā e, mako kutari peki, ai ka mona o pito no hake, ke whaka ao ngā i lelei. Iki lava kume kere ka tuk paset pe. Ko poto ke ni ko ni ake isi ke kere. Ko ki kore teo e sea ke te whai masio wha mato ato. Ko ui he ku o tāna ke kere pe. O kei me ngai tūtuni fo oui o ka ki aha regulation ia e lao kere. O tāna ki he potu ngāwe he taimini. O tāna ki he mea lolo tonga o ka ki ha me pehe ia. I whatata mai. Ta pengoni ka pao ko ha lisi. Lisi koe. Ewa lisi kau kai mo nyau toi fie mau na toria. Pe mai na toki o mai ma utoki mengi kehe ia. Pe te o mai ma toi mei fe. Mo fe. Pe osang kau hare masi siu te ke lava e me eko ia. Pe poini kou tāno ai. Ka pau o nau fie mau ia. Go through he lao. Whau he regulation. Hu mai ki kabineti. Alu ki whare area. Ke nā panga maari e tau mahino. Koe taim kong nau hao e pe pureanga e nau tolu. Ia nau tolu pe o whai tutun. O te gaha lao pe whakahela. Hange ko EIA, limit mo EIA nga ohak pe isiu ko ya. Huamano, ma huamano me fe. Ke faya ka EIA. Taka ke lava halang whakalakalaka ya. Hiri ko ya ka whatongia yo nau tolu. O koe nau kau tangata kia nau si o ako. O poini sea o whakatuta. Mo me ko na lava ka a teisa. Moni ya. Koe lao, o
o fai a whangatuk pe ek minister. Piriote. Hatoi kere i tongan. Amen. Wai ki te tari at kahai mohai. Kahai ne tutuni pere fai ia. Mahalo siya. Koe whehui penia lao koe na koe na e whapasi koe na koe wharearea. Ka ake koe pia moi foreign affair. Pia moi ririu koe na koe na tari koe wharearea. Mo lawe i pena e whai tālanga lahi ai. I he mitia. Pako wilo pena ni ihi i he kapnetine nau whai nau tore ngahi whamatala i he ngahi mitia. Ka kusai eni koe tau proklama whafonua ai. Ke o atu hanga tonu ai. Ai koe mahino pe ngahi mea ia uos whai kia hano tālanga. I ka koe kore atu pe ke whetu una ke. Toi whai ange mua hano whama ala. Ki he ngahi uhinga koe ni nai whai ai koe ai tālanga. Hono liriu koe ai polkala ai fo ilao koe ni. Pia mo ngahi hai mea liriu wai. Koe hai mea ukai ke liriu wai. Pia ai mua whamatala i mai i ha founga. Pe ko harea mahino ngofua ki he revolo ke he kehe o mahino. Ko nga ko kakai e fonua he kulahi ono eke mai e kakai ko ge fulo ko mai no ia he kakai to ko lahe fonua ko ha kai me aku o fai geta la no ko ni ka ku ai pe ni ho ku na popo ki ai vai ni ko ge na popo ki ai ka ko re pe ge te fai ange pro ha to e tari ai puri anga ge nga hi fe fa matala ko ni fai aki ko ge he to nga la ko ni pe ko no ko pe ko e hai tunga whakamui ki he mea koe tina e whi mau pe Amerika ki he tunga koe visa ko ki pe amotonga ni. Ko whakaosi pe e paremia koe. Koe te tawhako ni ki he langa koe ni koe langa toko ni koe ni nai whai. Ko whehui he tawhaki koe u kolo koe ni nai relocate. Oku iai ha tu uni pe ko ha whainga polisi pau ai pure anga ki he hiki ha kolo o hiki fo o ki ha feitu o hange ko ni fatatak ben ka pau ko hiki te tau kamata i nga kolo i nga api ko os lesisita ko na tolu la ki wangi ho na ko nga pe ko ha gua fa nga polisi pau ke muy ga relocate ko ai langa e ko ulanga ko ni ko osi o ku ai pe nga feta mahino aki i kakai ko lo ki ho no vahe ko no fo ko i he hiki fo ou, hange ukai ke iaha mea pau ke whai ake, ha tutu ni pau ke whai ake relocate ki he ngahi whai tuu fo ou go whai ka heiki. Ko ia be ek paremia. Ko paremia ke tokong tuon mai pe ngai te taki. Ek ula ke whi koe ni whika kwa me lau koe diplomatic services. Mone ho lau ana swai wha mala ala ke ngai whiwi he. Ek mata pe ka mato ke manga ke social media platform ke fa mala ala. Ai ko la ko ni na mai pe fa hui ki he fa le ek hono fa ka lao ene ngai me ulo tonga nga fa pe nga we ki ai. Ai ko ulo aki ko nga ko ki he ngahi me ko ki he ke va ko mo to pulenga. Ai ko va ko mo to pulenga ka ye me ngahi me ki foreign policy ka we me ngai ka ta to ko ni ko no to ko mai ki tonga ni. Ai ko ngahi me ai i he wā koe pia mo e ngai whonua muli. Ai koe mea koe ki he minister ke foreign affairs o kei i he tunga tatau pia koe minister. Ka ku liliu ia i he lau koe ni koe minister ke diplomatic services. Ai koe ngā whaka immigration ni o ku kei tu tatau pia i he mea tatau. Ai koe lau koe ki he immigration ni. O ku i he malu pia mo ia o e minister of foreign affairs. Ai ku liliu pia ai lau koe ia o ku i he lau koe ku hai principal immigration officer. Kau clarify e lau koe ni ko principal immigration officer ko minister ko ke foreign affairs. Ai ku he malu pe pot nga koe e nga koe ki he for immigration ko nationality ko mea moe ne afio ku hape he lau koe ya. Pa ku hai pa mo e minister ke foreign affairs e liu pe tai tolo koe o minister foreign affairs ki he minister ke diplomatic services. Ko mea fo he ni ko o ku ai apoate ko diplomatic services board. Kene whaka hoko e ngai whatongia koe whika aku pa mo e tau foreign policy, e tau wā momuli, whakotu e ngai office i tua pule anga. Kaua e mono appoint e nau toke nau ngau e ngai office koe ki tua pule anga. Pa mo e ngahi, mea whika aku pa mo e development partners. E tau ngau koe ki he ngai tokoni koe mimuri. E kui e lia koe.
ai ko tu ya lao pa ku he mal pe ku to hi ko ni su to ne nga hi me ko ki va ko mo to pulanga ku elia ko ene afio ai ko tu ko me ko ki ke pe he ni ko fa ma bob ko ai ko hapote pe ko sino pe he ke ne fai hanga ko ke fo o ai ko pot nga ya ko na poate ke to nga pot nga ko ka nga o me nga me ka to ko policy mo tama de fi ko me be ko pot ai ko pot nga ko ni ko poate ya ai ke ni hanga to nga o fa diplomatica an ko hinga ke ko nga fa diplomatica ko tau va mo tu apule ang ono foto nga office tu apule ang ko office ko tau to nga ni ko pot nga minister of foreign affairs pa foto le nga office u ave ga mo ka nga o mo me nga o pa na fai mo nga o mo nga fonu ko tu apule nga ke na to kon mo tau finga ke tau foreign policy ga tau to ai ko u hinga ela o ku whanongo ki he whamatala koe an kau whangongo o ku hiki me he wheitu ke wheitu. Koe ki umai nope ko hiki me whe ki whehe na ngā wena tuku pe iai. Koe historia koe tau potunga koe Minister of Foreign Affairs na whakataha ia mo office pare mia he kōhili. Na appoint pe ki ai kau minister ia whai ia tu i he whataha toko ni. Ai koe ne hao koe ki he taimeni o ku kei appoint pe ai minister koe ki diplomatic services e whonga pe kou talama he koni stutone. E whakotu pe he tama palemia, palemia aho, ai minister ki ai o awe ki he whatato koni, ki tari mea. Ai koe kia haa mea i e liliu. Ai koe o mai pēni ki he malu o halau whamapo mai ke e ngāwe koe ki he tau. Mea koe mo tōpulenga, Foreign Affairs. Ki pe lava ki uwhiu ia lewa he kaweinga koe he ki tari ai tokon palemia. Koe na uhanga e au whakahue tohi tangi. Pea koe ngā koe whaifonga koe nei whai aki neongo whakalao. Ka koe liriu lahi e nia koe ngā koe structure e pot ngā ue koe ni. Ki mua nei he malumalo minister whakaongongo ki he kabineti. Koe whatongi au alu ke he poa te wia e tu i pia mune kau whakataha toko ni. Kau me mipa koe koe ke whiri ia, mahino pe ia. Sai, koe whai tu ni, mahino e ngahi policy ki muri. Tau tala noan he passporti. Ka whai ange uk tu ai poa te, o whai tu ni ke tau pe whatawa taha foi, whatau ha passporti ki whai ngā foi project. He wai pe ngai whotu pe he. E lava e pure anga o pehe atu ki he poa te ikai, he kai ki whai ngā ue koe na. He whakatu tāmaki he kakai whonu amu. Te mau lava whai pehe. O koe ke kawia he whatongia he poa te mea ki he immigration. Whatongia ku tuku pe he minister. Kore au kia, koe anga koe whakarea ai tuu koe ni ai whai lao. O alo e whatongia ki he whatu policy mo ngahi whai tūtun ko toa koe ia ki he poa te. Ko lang ko Immigration Act ko mea pe ku liliwai ko Principal Immigration Officer ko Minister ko ke Foreign Affairs. So ko hono whakahoko ko e lang ko ia o whakahoko i he taimini e he Minister ke Foreign Affairs. Ko taim ko liliwai ko batali lao liliu ko Minister ke Diplomatic Services. Ko tai tolo pe ku liliu. Ko whatongia ko i tuku pe ia i he malu e lang ko ia. Ko tui maha koe tau mu aia koe hono kore koe ke toi whakafok mai ki whai consultation. He koe ke mahino, koe whamatala e ia a ki mautolu. Kai koe me was koe he lao. Koe wakai koe ke he lao mohono whakauhinga ke he ia. I he anga koe mahi... Kai koe mea koe la kapako whiwi ke immigration, o ku kei tupe allow immigration koe ke tamate ia. Pa ku kei tupe koe whatongia o Principal Immigration Officer, koe liliu ka na mauwhai koe ki he lao, ke liliu ke whanaki ki ai o ku uhinga, ai Principal Immigration Officer ki he Minister of Foreign Affairs ka e liliu fo ko Minister ke Diplomatic Services. Kono ngawe ko lao mo me ko ki immigration o ki he lao pe ko ia. O ko ki aveia ki he Diplomatic Services Board ko. Ai ka pau e fa nga fai tu ni he poate fe ka ak mo passporti pe ko hono. O ko kai ke tu ni poate ke passporti. O ko he lao e o immigration. Ka mo Nationality Act. O i he whakamalumalo e pot ngā ue koe na. Ano ko tala ke o kai ka halau ha me e liliu ko immigration o ke anda be Immigration Act ko nationality ko liliu tonga ha kakai ke he malu pe Nationality Act
Koe minister koe ke ne whakahoko koe whatongia he lao, koe minister ke diplomatic services. Ani kou lotonga foreign affairs tai mini. Ai koe ke ha mea ia ku liliu he. Ai heke ke whaitutun, kai ke lava po ateo whaitutun i ka whainga mea pehe. Ani kou whakahoko atu koe minister, ku whaitutun koe ke mea immigration. He koe liliu e koe whai koe he lao. Kau ki lawe atau ke whatongi e poate. Kupu fitu koe lao. Koe ngai whatongi e tolu. Koe ulo aki, pe ngai whatongi e poate ke whau mo whakahino hino, ha ngahi tūtūni ki muri o whakapotopoto ulo aki e. Ua, toka ngai e ngahi ngā aue e ngai whakadiplomatika, o whakapapau o mui mui, ke ngai tū ngā pure whakaprofesionare, mo tari ui whakangā aue. Pako tolu, si pure i mo whakahoko e ngahi ngā aue whakadiplomatika. Ai koe me koe ngahi leo no foi a pe. Ai no whatongia pe ngai mea ke mea whakadiplomatika. O koe mea ke immigration o kuke heia nei o tūpe lau koe ke tamate ia pa koe ke whakalahi. Koe tānaki ki ai, koe principal immigration officer koe ne whai ngāwe ki he mea whaka immigration ni, koe minister ki foreign affairs, koe taim koe e whamone lau, koe minister ki diplomatic services. Koe minister koe ia, o atu whakataha pe mo kau minister ke he koe e puleanga. Atu pe he pare mea he whongo tamai kone sūtone. Ke apoen pe moe. Fok pe mua ka taki ke clarify he koe ngā foki koe atunga foki ne kai ke ko whaha consultation he foi lao koe ni. Ke mahino. Koe konga koe koe ki he foreign policies. Tau pe ka whai tutune poate ke toi whakaava ha Tongan mission ni a whanua koe ke uhinga lele ia ke pureanga. Whata tape. E malawa ke pea te pureanga i kai. Kai ke whai ngā we koe nahu koe ke uhinga lele pa koe ke hapateti ki ai. Te maulawa o whai pehe? Koe mea ia pureanga koe a hoke whakaukau e kia he pau ke atu pe me he pateti e koe whanua e u whakamole koe ia. Ka hike ke talau tato o speculate a hon ka pureanga e fu ta e whakapoto e ke whai ha mea e ke tuu, ha mission ha whitu koe ke mao ha mea. Koe uhinga e tau mua e tolu koe ne lau atu e pare mia. Ke tau whai whakapoto e tau mea koe ke he wā mo tō pura ngā mo whakotu e tau ngahi office koe ei. Ke whakahau e tau ngāwe. Kau ate whakatata koe niko Ken Pela. Ka mate mo o visit ki he High Commission ka haa moa ko office mo. Ngai whanua koe Pasifiki. O si whaka ofu e nau nofo anato. Ko tau tolu ke i lere pe me ki whare nofo anga i tikin. Ko tau presence koe e ku very small. Ka koe benefit koe ala mau mi halele yang e tau presence i Ken Pela Australia. Ku lahi, e bako tala no i pe ai whalele mo ngai miti. Ka mau te tau te nofu ta tō wa inga holo mo i umea pehe, koe uhinga ia hono malu i tau foreign policy. Ke tau te wa inga holo ta tō mo i umea mo tau speculate ke kahau koe mea e hoko mo i mea he. Te tau speculate ta tō au ke pehe, au ha whakasesere kahau o lilio tau mea ke tuu ha tau mission i. Ha wheitu koe ke tonu ke tuu. Na mo was review. Kupu hiva koe lao. Asha bide fitu taki mo i pureanga. Eko kupu e ua wha nima. Eko kupu laki, eko ko pau ke mau he minister ngai whatongia koe ni. Ke ta take hano whao, whakakohoko, mo whakahoko e tūtūni ngā au e ki muri ai pureanga. O whakapapau o whakatatau ke konistutoni. Ula ke ua pure administer, mo pure i manage, e ngahi wā o haongo whaahi, mo ngahi whaahi ai pureanga area e ngahi tarite, mo e whakalahi e ngahi whaafinga ki whakatipike diplomatika, i he malu o pare mea mo e kabineti, pea mo e tataki whakapoto ane awhio. Koe ua, koe pia, si. Whakapapau e ngahi whonga ngā ue, koe no whakanofo e kau ambastoa, kau ofisa konsela, mo e kau whakafonga whakalangi. Di, turei mo whakahoko ngahi whatongia ke kakai hu mai, ke whakapapau o kumalu e kau a whanua pa mo rei whakawhanua. I, koe konga mahuinga o pitone whelao e whingaa kua pureanga, kabineti. Whakahoko ngai whakotutu ko tope e ala tutun e kabineti, ke whakalakalaka, pou i mo malu e ngai taumu e tutuni ngā ue ki muri ai pureanga. Ngai koe i whetaulaki o pitoe. Ai koe ngai mea ia, koe ke aha mea ia, liliu koe ngai ngā ue beni o rono tonga whai. Kono o mai ni koe ke malu i halau pa koe mea ni o ku maho inga he malu e tau koni sūtone pe ngā koe no whai he kupu tolu ki. Ke mome. E koe mea nu wha, koe mai ke halau koe ke aha ngahi tau mua pau. O si hai pe ngahi tau mua e ka te kei ke mai ka halau ke tua. E koe lau en.
Ka ko pe ko liliu e lao immigration ni ke ave ke poate ku halai. Ke pe ke liliu nationality ko fatongia tolu pe ko si lau atu. Ko toinga ngai fatongia fai he minister mo puleanga. Pok fai ai pok ke fai consultation ni ba mo diplomatic services board kinga. E mai pat set e foto mai ke fa mission ya fonua. O pok ke mai ke cabinet ke fan for ko e pe. Tinga ko mo poate ka. E pale mia ko ki kole ni a ko nga ku whakawa matapa ki he kore e whafufonga kon mi wawau. Ko e pe iai mua whainga maari e whekau aki pe mo e foi bill ko e ni ke ai peke te mahino ange. He ke he whakauhinga e mo whakauhinga mai ko ni ai tokon pale mia. Ika te whatontona pe koe ko whakauhinga ko menu asko he lau atu. Ko ia, ke he pa koe ngawe pe ulo tonga whai he taimini. O koe ko whakauhinga ia ako koe whonga ngawe ni kumai ki he lau pa koe ngawe pe ulo tonga whai. Koe whakauhinga e toki whai ia i ha whakatontona ka me koe tānoa ke anenai. Ka koe lau pe ni mo ngako ulo tonga whai o ku na mari lewa he taimini. Koe kore pe na whainga maari o e AG pe a mo e minister ko ne pot ngawe ko e ni. E kumau inga peke mau whanongo tonu me iai mahino pe on tu ngā koe tamasi pirinis kalau ni ka kono fatongia ko minister o ku toton pe ke ha mau taimi ke mau lava fa fehu i ngai me o toton ke te mahino angi fe ka wak me fo ilao ko ni pe mo liliu ko ni ko e me ante tama piskau ni minister pa ko minister ai ne den ne tonga ai ka me ka pate mo ko programa pe a ko ka ba ya oksai be ka to ki fa nga ki tonga ko ya ka ho ko tu ki he ko nga ta na fehu me ko fe ka mo mo langa ai ko have Fekitaki ko me mawinga ni ka fa ngong ke mo tokanga ke national issue en ko climate mobility ko issue currently a honi ki ta tor ki tongan o si o mai lipotia e Waikato University ka pa mo to si lipoti ko nuku alo fani mo ha pai he ta o wani ma ko mai e lalo e sentimita tol noa e malunga tai ko ai ke nau hiki ki fe ko hiki ko na to o se tsunami ko hiki mai a tataga tatasi hiki ka nau polgi matatoa hiki a mango ki ewa ko fe ko na mai ko nau hiki ki kere o hai ko fe ko na ko tari ko na mai he ripoti nau hiki ki kere ni afio ko kere pe ku toi ke fai ai hangau fra fonua kere ni afio po se identify ripoti ko na talange kaka pa ko hono wana e kana to kapau e te mo hiki ka fonua ke te mo hiki fe mo fi hiki no sila o hinga pe ko tau sentiment ko tau ka nga mo familia pa te talange e ripoti kapau e ka ke mo lava hiki no sila te mo fe te mau nofo pe ma tole he me mau nofo but that's the big issue ka ko talano ko na ki helanga ko experience o mau sio ki ai fe ke tu kwa langa mama fai ka langa fan ki fale o ke fa fi mau na fe ke ange pe se ni ti ke to ke na to ko men fakalai o langa ki fale ko na sa ia ma tu malanga pe fan ki fale fu pe ke sai si ko ku ala ma ko container ngai fale ni tu ko fo pe sai si langa pe ta ki lu tu ka tau pal pal mata to pe no sta la mai ste ti si ka fi ma fale ai family ni mangia tupu e ko fare na lo tonga no foi ke to stawi na no foi ko fika ko o mai he to kakai ko pesete wa fa da to o ku na I he level o fa ngata ia ka pa te tau calculate te tau fika do family to lo afi ke fa fi ma me no tano fi ma ke langa na fa ki fa ba ko ta he ka venga na ulea he conference ko na alu ki Brisbane infrastructure conference at Pacific o ko housing crisis is looming pe u ye ngai fono Pacific ka wato o ta na issue pe langa I fe ia o ke hiki ki fe ko face space ke hiki e tau alu pe da to fu ke te ke tau fa ka ke alu langa ki o lunga ka to ko si e tau to ko lahi ka si ke pa na me fe no tolu na nge o mai tu ve pare mi ngena ko visaya ku ke na hene am pastor ko America ko ifisi ai aku ne tonga ma a tonga ni pena ma fa ta ma kapneti quando fa pa ma be ku ke le pe ai ko ke hawesi ai a u le pe visaya pe ko ane ka ne fa tu na fitu taki mai ki film tu atonga u te alo ako he university ko Illinois America ko ene passport I ma na alu ki pa ku to ko ngai nu fisia na lo ne passport ko ai visa ki alu ki America pa na mana o se wiki tolu te ke me pon fitu taki mai
e ko kamata ko pana o fitu taka pe pasto ko va veatu ta be na vai os pa lava pa lava i be o alo i be e ko lava ia ka ku ne fa pa mai o ke fe ma fa pe nga we ka me ri ri e me go he time ni no e ki pare mia a ne ki me ama ne he ho tala noa e ki mare mia ke halafa kawa o hinga pe ho ha ko e to ta ne no fe area ko e oksio ko e kamata ko pe ko en mai ko halafa kawa ma ko fe ma be fangi information ni pe ku wanga fa no me umusi ki folaha mo wo ko ko contract ko ke saini ko si firi ha ka ta langa ka pa ko announce ka ta ki ko to ke en ke fa no ke pe mo to si o pe to ke hala ko ma tolu na o mai traffic ke mau ki area pa wa ka lau ke ma fala pure anga ko ke alat ko ke halfa ka malo la ade ki to ki wata ku ka hau ade ki feitu ko le ai halfa ka ka ngai api ku va ka fo ke asi ko ia me ka ko ki api ni mahale ni ma ku wa hen ke fa tolu fa ko ka ko nga pe ke minister ton bare me ke kapta ha ten ko na do na fa no interview malo ka ta ko na fa langa ko ni iyo ka pe ko iyo Koe na e fuke whakagang ke kamata ya koska koe ko toki whai whakamone agreement ni mane he aho he mai na katu. Pia kamata re hanko me koe na whamatalat pe ki mua koe 1 million na wahe i he puranga. Koe whatongia pe puranga. Ke kamata ke ngāwe, pe toki hoko mai ai paanga e 1 million na o mai e ATP me pankea mamani o lele ai. Osi koe process ai ATP available mai toinga paanga pe hoko atoe. Ta tolu e langa. Porque kau tahu nau langa fai langa ko makone no tau me inusila. Ako kau tahu ko nau langa e waf kun salote. Ako nau mau na tolu e piti ko na fai na fo be fo ngatotonu. Pau nau mau nga ko ke langa ai hala whakakawa. Ka ki mua ke nau langa ai hala whakakawa ko ni whangauta ki folaha. Ni nau ulaki kolosi ki ewa o langa ai hala whakakawa whang maringi ko e ko taweni e tahanima mohono tuku behei beute e ki langan. Kung nau atana to gwe pese nit na tari pat seti, mo toko na nusila ke nau o langa whakali. Kamata ngawe koe o katopa ospe ki tisema. Kake kau tahay nau mau ngawe koe. Malo? Malo ko Marie fa fefia pite ngahi plan ngawe ko ya ko tuk me feitu una ka ko mi muya tupe ai sino ngawe fa feitu ko ni ko ai PRF ko ni ko ke foto ko itongani ma inga pite sino ngawe ko ya ka ki muy muya tupe e pale mi te ko ni forum ke Otmot Solomoni taketi fo ki ai office fa feitu ko ni ke ni mangea miliona tola Amerika ni mangyao miliona. Kahatunga ko web ay paanga ko ostana ke tay nimi pe ko ose forum mo nga hisainingi ko ya ko si kakato ay ni mangyao miliona Amerika ko ini pe mo ki follow up pe ta haminga hikavenga na if ka hoko mai i nga he press conference ki mua ay tunga kon ke ay fai tutuun ko ke kauto kita ko hatunga kon ko ki ai pe ko tutuun pe ke na unof pe fale maha ki pe okay fata pe ke na o ke nga pharmacy ke ay nga ke kawenga ko ya malo ko ai ko kauta ha kon Pacific filave pe mo fapaanga filave ke finga ke matu ekin Pacific lang flala ka ko PRF ia ko tu ko ta ki tu ni mangiao ko tu ko i he taimile mo he te wono no miliano smau ka ko ta tari ko ia ko hi e toki foko tu e ka ta ia mai no ko hano ko sirio e osi hono mai ka me pa ngai fonua ta walo ai nau tohi pala mai ko nau tari ko ke ai na foto ko ta ko ni au toki osi ki fata au kamata e fata ko ni au tahnima ko ni o ako me ha ko ni aho balu ka ta tol ako ni fai ko ni Solomone ai ko fam ke kai motonga ni ai ya ke ai ko si lava o atu e ngai fonua ave ke fora mu ke na lava o atu ko na pepa fam o ni ko na ka ko tonga ni tare kabneti ka ko algo ke fata to ko ni ko ne tari mai be ko alu ai e ala tonga ni ki mu ako to ki fai fakata ai ka ko tu te mi ka mahuinga me ko ya ko se fonua na tal mai te na to ko ni mai ya ko fa mau pe fa winga ben ke lava mai no na to ki loto ngai me mai no tu nengo ko kamata nga we mo te te to ne ospoia ko hokot ka ku he tu ngale rei pe lava ka amo ke ka hau na lava hokon fa pe hokko pangke fa lu feitu wai pe sio lo lo ge ko tu ko
whainga maari e ni tau i hene mo tongani. Ko mea koe ni ke kau toke tā, o ke ilia repe ngai kliniki ia. Kana whae si o ia kau hi ke na uwahenga. Mai foto tō me minister mo kau mea, kau hi ke whewhe, o koe ngai paanga tāna ki atu ko ngai allowance, na lava o ave ke nau te whito i wahenga koe konga pia, na te i wahenga. O kei whainga koe, ai waa koe ni kau, o tahanga ngai whapurianga, pa mo e sino koe ni, ne toa ngai koe whakafufu e wahenga. Kau mau whinga aku mo nau tō e ta whako ia. Kau ke ilia repe ngai klinika, ko os whakahoko pe ke minister ai hoa. Na whai koe ni i whakataha whakafonua. A kau hi ke mahino guai ho haa kau hi koe nau, koe ke hange pik nau tokanga ki hia ke whakahoko wharatot ai whatongia. Ka koe tui koe ngahe mea utau tokanga toa ki ai kau. Ka koe tūnga koe te muke i lerepe. Kau whai tokanga i kina kai mista e ngai mea koe ia. Ke lava pe mo lava lere i pe pe mga ta wha koe. Mara. Eng pa imi ki mea nou pe pe. Pauloloa. Ko fa memoria. Ki mea uraki pe pa imi ko formalot pe fetu na pa mo to kon pa imi mo ho mista ko ni fa na me ain. Ko ku tu ka me si en. Ko mo me ma mai pe ka ma ulere mai. O fehu. Ko fe pe ku feto nga. A ko pe ke na ki to kon mai wa nga isi ma ing ke ma fehu. Ka ko ke na hen me na. Ka ko formalot pe fetu na to kon pa imi mista polisi mista tang mamata malo mo nga oe. Ba wilo ka kai me ka kai nga la mo fai ku lot ba to ke ki fa malo ba nga ta ba ma fia e o pria nga mo fai ka ko ki fe ulak e ki ba me u ha ba ke ma fa ma ki ba ka e ka misin fa ata wa me nga misin fe ma ka to ke ta sino kita ka te fe i lo ki ha me e fa ata e ave ki fe mo fe la he mate mai ki mun pa ma ngu ko le pe mo tokoni o kovi ai ngai me ngau ke ngau ka to ke ta i wa bau pa te ngata pe ko le ki mo hoko at ko tui e ka geri ak pe wa bau ia fu fa ofa na wa ai fa mo mo kai ko si pa to le mai o ku faka ofa ko le pe ki mo to ngat mo na pa che di ha me ko ke va hei mama wa pe na pa che ki alu hanga ton ki na tol ke na pure ki ai ka mau ki fa ngong mai pe ki no ka lo fan ke te atiki to i atiki to i rateki to i lava ika ko na pacheti ku vahe wa pacheti vava o ha apai mo vahe fa feitu ai ko tonga pe vava o na banga na tolu ku pe ta pacheti ko i ko temu ku o vai pa tata pe no lo fanya ka mau ki fa ngongo mai hat momo ke mau ta ko to pe to ni tonga tapo e no ka lo fa vava mo ha apai ko i foku ko ki lo la na me ka ku to ni mau pe ka sa na te hi fa to ngang ki to ngang ki me no wa te wa ko le beni mr polisi ai mau kore ko ni maha ko lavanya ka to ko fitu na approach mai au ko unga ko ngai me tau ka ko mahafu ko pe ka fare ia i wa we fratau ai mahafu ko isi ko ni ko tau ni mahalo me fa na i ai pe i so nasi pe to oia ka ko pe ngai fare ai ko tu ko PTH ko so nasi ko morisi na lava i ai mahafu ai ke si o ka kai o fratau me ai o te na te mai ki tongani ke isi uia no wa ko hoko pe e ki premia i me pe ua o ke to ke uraki pe ne fai ke a hiange ko le benia ke to premia ne fai a faka pure anga o fa fonga e fitu na ki wa me hawa nima ke wa valo e peleri wa no wa nima ai to premia na a ka to wa ko a fa muy na mafatai office ko wana wawau awa no ato nak time valu PM pene fai ai tala noa ki hanga ko fonga tanu nga hala ngowe mga hala fi mau wili pana mau agree ai ko PPP e tau alu a partnership ko mau tolu te mau finga e maka mai me ngawe pure nga ke fai ke ngawe e mu o e time go fai ai partnership ko le be ko lave i pe o ma ke on o sen mahina onno to be mahina u nai pe fai fit fa area ka unga ke poini ko fili fale area ka to mai ha uhalahi pere pela tu ngai hala ngowe pere mi ka pa te mo me angi wawa o he taimin me fa puna pe milongo mapu tau ki to ni vale ai to fa feitu ko to he ngowe e kakai mo me ke Facebook ka wawa watape o la ke dango ma fana kakai ko e kava ko e talo ko e ufi ko vanilla ko e me ka to e faina me ka to ka ko poini e pare mi ko kore e kai ke lava ke tau hokot mo e ki me na mau pene hebe to en para mi a ko ya
ko pa ke ne fa ma po fa hu ke kabineti ke tali pe ko report ko ni ostali kabineti ki ate au o hoko ya ko dokumenti mo ui ko le bebe ko ke fa fe pak ko le be na lava ke hoko te tau partnership ko ya ka mau nga un mato na mui pa to ka wa ne afi o lo tonga le ate i wa o ta fa o na fa ta pe foi makana to ta no pe ka sa fifita ane po o na si fa ta pe foi maka ko le fe mo foi maka ko ora tu ya ta to tongi ka mo me ngae mo to ko uhi pe na to fu uha pe ka fainga ta ia lu ka ngo we ki uta mengai kolo ko fa si pe ai ko le ia e pare mia ko uhui ko lulu tai me fa malo o ku fie ka ngai lu tau tai i tonga tap mo va malo mo to tong e na over time una fa malo mai ai ki administra ya piven piuka pe mo feituna malo mo to kanga kana to o ku longo mo e na ngawe e to tong over time ka we over time o te to tong i fa lau to hi ko i va va o wa ngo fa lau to he ua ta o ne ta mo konga na ngawe lau aho pa ko fa to na hingoa na te fitu tak mai ka te au i to ate ai mua tie ke na lau aho pe o ha pe ka ya laki mo ai mo ke tonga en si ka fa lau to i na wa he me na to no fo to fa ha ho as mai mo tuani ka ke ko nga ke fo ya ke mai hingoa ke we ke mau mu i ke wa pa hingoa ba ku fi ma hingoa ti wa pa hingoa na bebe ka ko ma fi ot ka wa pa tu ma nai ka lain de finau da mo la tu ko let ki ai na wa he ko ya ko primary school ko ya ko la tu pri anga ni pare ni ife ko ya ife ya ko fa o si pe ife ko kolo fe tu ako ife o na o si hiki na wa ta mina na ha to lo na hiki me na o fe ni ma di ma ki ma to no fe la ga ta ko sai ve fa o si pe pau fa long wa ko ko ki me ko ni e premia ko o fa ai ko ha fo ki eua a ki tonga ta pun pe na hiki fe ka pai to ma fa nga fa ta ma fa natura ma tu fereti en mo apai ko fo tu watu hiki angi ni ki eua ana hiki angi va va hiki ki eua hiki angi va va o ti mute no fo ni me fa mo ngi ta no fo ko ki me be ko ki la ke ma bo fa osi ko tau teu ni te ma watu ki ai i la hia ta ke ko tau teu ni manoa i pare mia pa ko me ko ni na mo fa ma fo tu mo i ko vanaki wa va e ma ka toanga ko teu ni manoa ko ni stu to ne ko va va ko te fitoi ko va ape mo tolu ko le atu hoko to mo ka toanga ka ko le atu ko si mau e ma pro kala ma tolu a tolu noa a valo novema ta ko me i be fituna ai program ko na spalan pe fe puli wa no wa ni ma to ku mai pula nga ko nga mai ki mui ma o me wa no wa ni ma ka ko le ta finga wa ki mo e wa ma ngai program faka off ta ma te ma ho ka to nga en ta ni manoa mau e ko wa na mau me ngai program ke ko to pa mo e wang he time ko ya e fide ka ha pai mo ki wa mo e wa mo ni wa ke ma ka to nga hawa e wa ka mo to ke ta ka to nga ta ni manoa ko ki ko le be malo la ko e isi ko ki la se ni mo me e fola wa te ai pure ko amala ki wa ba fa ma po pe me ko fe la be premia ke o hake ko tok ma ho ke ne fai le goni ke marketi ko marketi na ilisia e a ka fito sune taiwa fifitu me he ne afio ki he pipi ai o ku ua fo ilisi o tau talano ai time tau talano ke marketi ko ilisi fika ulo aki ko fika tolfa ya moe ni maval fa ua ai ke ko ongo fo ilisi ko utu kalongalu ka moe fata mafana ai ko hinga ko whakatalanoa ki ai he ko ngā neongo katoa ngai whanonga ko ini. Ko originated te lisi ko ini e marketi pa moe mataka he ku manatu he ke isi hake. Ko mautofi a ko ini afio. O whakatau le vai ki he pipi, hanga he pipi he tau ini manoa. Ai ko ne lere ko ia he tau ini manoa ko ia tok oske wanoa ua fitu. Na hanga rewa he pipi a
o whakatau e nau risi I ki he Tonga Investment ni Limited. Ai pure anga. Aia ikai ke whatontono tok whakatau e nau toke PPL ki he Pacific Property. Ka koe fo irisi fo o ia ai koe fika tolu wha ai koe na irisi e koe ki he PP. Mahal te ke manatu I betu anga PP. Koe irisi koe ni mawal wha wa koe irisi ia to e tau moia ni manoa me he ahua noa e peleri ta hiwa ni ma. Irisi ia ke Tonga Investment ni. Ai koe TIL. Fononga mai ai u risi fe whakatau aki, fe fononga aki. Ka koe mea koko tokanko jai ke o hake, neongo katoa u fe halaki u alupe koe ni o foki. Foki ia ke he risi whakamui, ka whaka asi pe ai I he mena uingai. Taha tolu koko ti se mawafe wataha. Koe poini whamui upehe koe MPE and Royal Estate Office assure that the implementation of the said development project will not disrupt the operations of Tonga Market Corporations. Ai koe uhingai na whai tutu unei ke hoko ate na ngāwe, pa koe ke utui e dishonor he office palasi ai whe mahino aki goini. O kou amanaki ko sihui mai ne afio ke pure I le whonua, pa koe ke utui koe mea kou ke whakamantara mai ka pau ko au mai nau development ni o ne uesia e Tonga Market, ko tui te ulawa pe whatanoa ki he tokon paremia, pe ke British Kalauni, ke toi siofie mea koe ia, he uru mahu inga ia ki he kakai, pa me tauranga whalawhalaka. Ko ia, koe uhinga ia ko hake poini koe ni, he ku whehu ia whok koe haa uhinga, o whe alwholoa ke risi pa whokia ke tui, ka koe kere, koe tui, hana kere. He mau koe eka tupeni koe aho monite ko aho wake September. Pako siope pene ha ola he whakataha koe pe moe Enusila pe moe Fiji Airways ki he ground handling koe ATS. Koe ki whamatala ne mau koe whe mau pe me airline ni ha time lelei ke nau sio ke kautaha kapa waha kautama fo ke ai koe ground handling ke nau lava approve. Pako waha talano he ko I robe koe September ku o se nau contract ki. Yo, o osi ki he ahatolu noa ko September. Koe nau whakataha pia me kau ofisa koe me he Enusila. O mai pe nau tokanga, kai ke aha nau tokanga whakapolitikare. Nau tokanga pe koe transitioni o ku mateu pe ki ai. Pa koe whakahoko ki ai koe targeti, koe ke transitioni, koe time frame au fotu he pure anga. But in a scenario o kai ke au ke nau meet u requirement. O whakapoto pe ke nau hanga move ta. Ka koe lau maari e po koe te fito e whai tūtuni. Na no foi he National Border Security. Ia na nau fie maari e pe nau tokia. Ka whai pe ngā ue ia ki he u mea koe ni. Ake whakapoto. Eki minister ko wanga whanongo ka pae tō ke aho tolu noa ko September ka whakapoto pe ke nofo pe mo ATS e ai pe whangamari e nofo mo ATS poko ai pe ke mahino. Mau fok ke common sense approach. Ko hape mea ko whakapoto ke lava o 5 transition ni whakapoto. Ko ia pe e whakaho. Ai mahino pe e toloi. Ko ko mau. Ko ia. Ko pau pe ke whakapoto. O ka manak fo ke hoko ata Solomon Islands ko sea ia ko forum. Ko whehupa ke te koe ha achievement maho inga ke te koe I taimi kona ke hoko ai ko sea forum. Pa ko whehu I hoko pe ki he minister kon tak mamata. Na whakahoko pe whakake eke whekau aki moe whakake eke ki opot ngawe koe whehu I koe ngahi lai seni e whiha o kufuaki koe ke kau mamata to fua. Pea I kai ke mai ha tali ki ai pa ko whehu I pe koe ha uhinga o kai ke tali ai whehu I koe. Mahalo pito. Ia koe, mahalo koe mea koe ni ko tau whatongia koe ni ki he ngahi whanua koe Pasifiki ko hina
na o mai pa ko pe na e ta pe na la veri pe ka to ngai fatongia ne ga fatongia ta malava ai ko ta ngai fatongia ko na fa ko ko pau ke fai te longwak pe ko ta ngai fatongia ko na e hoko heni e fataha I maasi ki hono fa hoko ko e komunista panga ai hono area ke kutari ai fotutu ko ke fotu ko ni paanga asino paanga ko ni ke to ni ko Pacific ko PRFI ai na tari be ai ne tari ko ia pe ku hoka to reva nga o ia ke ngai fonua ko ni ai forum ke lava o mai e na tohi na tari ke alugi sepitema I fata ko I Solomone ke lava o foka hoko ai fe mau ka lava o fotu reva ko silio ai ko tu ko ngai me pe ia pe foku lava pe mai fata na fa na ule atu ki he fata na fai I fisi ko fata fokia o tuku e Pacific ki ngai fonua ko o ko ngai fonua na u feliwa ki ko palpare fa diplomatic political ko pe troika ai ko tu ko tai mini ko se ko lo tonga nia ka wai pe mo na tol ko na fonua to ko si ko la tonga ko galans pe mo fonua ko e hoko mai ko la ko Solomone ka nga dai to hoko mai mo fonua ko e hoko mai ko pala e pe na lava ngai fata ka to ne mi fai fish pe na be fai la lotonga he lotonga ku le da to fe lave pe mo ka to ngai ko na te wono no ai na lava o fai ngai ko ya pa pe fo ki fa fo ngai pe hanga ko ka to na fe lotonga I fatongia ko tause I Pacific fa fo ngai ai ta fa ko ya pe fo ki na ya me ngai fatongia na ule da to ki America maulere pe mo secretary general ko forum mo ne ka ngawe o fai ta no ko finga ke ma ngai pa anga ta no pe mo pange ma mani pe ki IMF pe mo United Nation fa ta mo secretary general ko pur ko ngai funu fa ta ko hi ko ngai me pe mo pur anga America ko ta fo ke me na fai mo to ngai ko hi ko ngai we si ko no hoko ngai funu Pacific e fe riwa ki kon ni na foto tu ke fi fratau aki ko ngai to kon ko Pacific ana lava pe pa mo ngai fatongia ko ia o fa hoko ya ko kai ke ko lava pe ngai fatongia ko ni ko fe to kon ia ki pa mo o mistam ko mo do ga to mo to kon mai gi o lava kai ke ha me ia ta lava ko to kon mai pa ko tu ko fatongia ne lava ko to pe pe ko tau fe don ka mana ke ni ke fa fe tong ai fuka ia I september fa ta ko ni forum ya ko ne lava ia kana fa hoko to pe ngai fatongia ko hi o lava kotoa pe ne ka fatongia kai ke malava ka tau famalo atu malo obito ke mai fitutak ngai fitona kotoa pe ke me lava ngai fatongia ko tau fitona ki molo tu ngai me ko ya ai ko tau amana ke pasa tu ai fuka ki Solomon I september pe ko ne lava ai o tau ngai fatongia malo e wana ko mo folau e pale mia e fa male ke o ta fa ngongo me ka ta fa ngongo tonga ke muy folau wat ka lo lipote ba mo u frata fa o fa ke ilo maman ko to ape kamin fo ke frata ha ko ha be internet ai ko hanga tonu pe fa ngongo pe tai min ko me ko mau ri wai ko ke interview internet ya te ia pe pa ke te ko to mo me ai ko sai me ka ko tu ko me ke ka hau ke to ke ha me ka te mau finga be ke o mai ngai fa matala ka ko ia ko ki fe hui pe ko fe hui me ka o business ko ngo he ko to ki text mai pe una o fanongo pe ma ko hinga ko ai ke administrator tak mamata ko ma wange fe ka o tapu ni ai hu fa pe fa tapu ai fa le malolo ko ni he ma ko me una ngai aki a pongpong ka ma ko na to ka nga pe ko nga ko hai sini mo nga na nga we pe ko ko ya mista tang mamata gi he me gon ge fa fa fe mari iyo oku ani hatai ai ko hiwa ki ana waterfront ko e ke mai pe mana tolu he ko ta puni pe ko ke moni e ka o ka ke me ai ya o ka ke ta toni ke ta puni o ka ke toni ke ta puni o ta me fa ta puni ke ta wa he tu apo o pe na o ngai fe ka e ta pun ka mata pongpong ko nga pe ke pa seti ke ke pa ke ilo ki ai ko me pe ilo ki ai te ke ta puni ya tu ke ka pa na ku pena ha we me mau tama ki o ya ku ma ki ai papa ko nga pachete we be pachete ki ai ko pa pa we ke mau sia ke pachete ata mai
ki ona tu nga we ko ya ko ngai mau inga ya ko tari be ki e ko lai seni te fa pa to la hita mini te to ki ma na me ngai for owner issue men I na fa ta ngai ate na lai seni ko na keep lao ko me be ko mai no ma to lu ma stala ki va mo ngai fo no mo tau he lao pa mo ngai me ko to be na hala he ko hiri ta fi ta min kata fa ton e tau lu tu ni ka hau Ik ben meer ge me vraste ko mo le pe minsta tak mamata wa ha ko pe nga ko ngo fa de fa fi mari e wa ko iwa va ta I wafu ta ko la o va va na pe pe minsta ya to ta hare o mo nga hi fa fa o ga to ta hare o heta ta ya ta hare o heta I kai fa fi mari e ta mo ta o ga ki sai ko le pe ki sabe quando mo nga ta mini kai o stala ke mau te pan ke mau division ko ya ke o mai a report me e ua hapai mo va oui ke fa fo o we pa fa rere ya me ka nga u tu ma ke hangi o tani ya va ho wa fa me ko to pe wa malo ia malo ko das fa ke sta ka to e nga hi fa fi mari ko ne nga motu nga ko lo ke nga ka to ke na to ne ke nga e tam ko na fa ko la fa rere ko tapu ni ko nga hi fe tu fa ko ne nga tourist destination je o tourist sites ko fe tu ko ya e tak mamata nga bu hi nga be ke fe nga e ke sai ka to ko hi ka tu nga ko ya ke sai ko kita fa spa na fe ba nga mai ko fe to nga ka minister na word pe o fa ko fa tong ya ko hi ke fon ko ma dol ben ma yen ni ke ko ya ke ma fa tong ya ko ni mala ina fe hui man nei ki he tanu hala ai ke programa no ko tanu hala mai ka au ki kabineti ke netali ko me kan lo tong fa te mini ku la nga we hen mo va ko nga ke ngai hala ko bla nga ke ngai mel le wa ko tanu ne us fa ko ke wo pe ke na ko na to tanu ngai hala la ka we hala ta fa ko ni le mala va pu na hala vu na ngai hala la pi ko tong ko ngai nga we ke ta uni ai ko va ka ha pai mo e we fa ye he potu nga we ki sisi yang na hala ko vava upa mo to tapuni ulele ai ka contractor ko fihu kan ke halango we ang pe ko ya to sio ko ki potential ko vava ke ngowe ku lahi au pito ko ke to e fra longa wa ka ta to te fito ki vava ta haono pe mo vava ta hanima lahi abito fenga mali ka ko e men e to te ke partnership po ke ma mo ki luku ta mo ki luku ki ai o whakahupe o mo akauni ko talape ke ngā aki ko mai i tau whenga aki ke halango ue. Ko kuinga whika ko nā kuinga toa ki muat ke mo whanongo ke mea kou whai eua o ako mei. Ma ulaki o mato tanu halango ue ko taimini ma nope kolo tanu mau halango. Ka koe mea ke mo ai whanki luku ko uhi e toka late moi o ai si peko e moi i wawau mo tātano mo ngai kolo ke koe hai ki mea kumau. E koe maka, koe lahi halango we koe maka koe ke varitai. Ko mo whinga pe koe hai maka te mo ai, mo maka te malawa ai, koe pe ngai misi nia ke nau whai ai ngau. Koe seti misi ne ua koe wawau, koe taha o kei tuku I kapa ke whai ke ose ki hala koe kai ose. Pasi koe pe o atue ko tuipe ave ki niua pa tuku whafok mai ki wawa, ke tanu mo hala koe o niua. Ai koe tau programa tanu hala, ai koe tuipe ko mau pe feedback me ngai wahenga, ku lere kotokotoa pe ngai wahenga tanu hala. Porque o programa no ko ni ko tu o se pe ngai hala la ia o tonga tapuni no tan pa to le ngai hala ke community o fa luku mo ngai ko to kan pa ni o malo pito e fa mama ka ko tamai fo ke ma foki ki he OIC ne o si fa ia ko tama ko pen la kala ne o si mawanga tu ngai hala o ku ngo we ia tam tu ngai hala ko ka ngo we ko hala e fitu me foi hala ta haua ko nga ula ko nga ua o ka lava ka to be ngai va ngai tolu pe ko foi ngata pe ko ba ga hon te ki te hoko tu te ki tano foi hala lava mo ma halisi me ko si ko I pa te le pe ka lita hi ko si pe ko lita ni tongani na u ki tongani ta min ta ma e to le ke fituna pa mo ape na si le ta ni af mo ko si finga ka ko pa to ta puli pa ke hau he monite ke tau fata ai mahalise ngai hala he ko ke ua e fitoka ke nga wiki e ko tahani ma mo taha no ko la ai ngoe anga pana o sio pe ia ko ka pate fima ke tau
tu takai ki wawa o siu ka te tau lapu. Ila pe email me pe tu foke ono AM au ki wawa ma waka pulu. Ka me fa ngalo foke email ya ta ko email ma hata hai ka. Ka sai pe email mai pe. Iyo. Fa vida malo makolo. Tau hala ko ni kawai pe ai mea kana moalea ko i whale alea taki taha kilo. Ki ngai vahenga, pe ko ang pe ka ai ko taha kilo ai ko ua poi ne ono miliona ku kawai pe ma mo hoik no pele fo ko kau fafufonga. Pa ko ngai vahenga ko kau no pele ku loto pe kau no pele ke mai me na senti ke kau he tanu hala. Pe ko kau no pele ko me vahe ko fanki motu iki na lot na to ke mai ke ngahe ke fanki wafu. Ka koe whongo whai ko nau hampe tala mai ko whenga i hala nau loto koe ke whai ngā wiki ai. Ka mai rewa ki he moio nau na tō ko wha estimate. O sikoe ape a nau komi mo contracta koe ke ne whai. Koe ma framework au taria ka contracta koe ke na whai ngā. Pau whai re whenga aki pa kapau toi nau sendi. Ka atu koe toi whea hala ku hoko mai. Ka koe ngai hala peu nau ilo na tō o fuwhi mau ke whai ngā wiki. Ka pane kai e whai programa koe nei hokat pe moia mo pānga koe ke tanu pe ngai hala. Ka koe alu koe nei tanu hala ke alati o se tau ni ko tu e toisi au pito hahala ia ke te tan ko pango no mau ko me he levi ko ni loto e mista panga ke nga aki ko levi he lo pa mo pensini mo me o tu ma he seniti le ka ko loto pe minista ke ai he patseti recurrent ke tu mau e foi fika ke fai pe fenga ke ai mo pa to no fika tana ki mai levi pa fala mai pe puanga ke au sia ai ko ngana ne o mai 1 million ka to ai whakamore ki he kau ngā ue me pe ko tu toi mahala ta nima ta wha ke lele ake ngā ue pa ku lahi le vai e whoki lewa ai ngā ue tau ka hau ki he routine maintenance mono pe luo mo me ka whai ate tai mine mea gui ko reseal wali ta e ngai halau mono i paskapa wali ta e o lu ke lele o skapa te hoko atu ai ngā ka ko programa ko face on wa mau mai kabneti ka hau ono tari pe ko ya hoko atu ki he ngai hala ia o te ke au ke ngā. Aka contracta e, ko tuk whama hape nima contracta e tonga tapuni. Pe au ai wawau nau whakahau ke ngā. Ke wawe? Whakasi pega, whame mole. Ne ulawa tala noat mo ngā kau ngahi kakai o kai pena o ngai mea ngā ue wawau koe kau tahe wha. Ko le bebe te tau lawa whakau ngai whai mo tolo ko ia. O kai pena nau ngahi lodi koe nau ngahi misi, mo nau ngahi maka. Ke tau lawa ke whai be whai mo tolo tatau mo whai tonga ni he kuhuma e luna ewa mo ngai kau taha ke o tokoni heni. Ko ngā pe ko mausiona toha ngai kua. Ka whenga tā ia. O sebe ko pau ke e nau sivi. Oia. Pau ke whai nau sivi ke nau lawa ai o hu ke framework on ko tāno ke. Ko e mea ngāue, ko kau ngāue, ko e nau historia ngāue, ko e nau panga whenga panke, whalere ngāue. Ai ko umea kātua ke au sivi. Koi. Ai ka pau nau whie kau he sivi ke nau tāno ke moi. Ok. Ke ate moi whai sivi ka pau nau lawa nau hu. Ke nau kau i he Maro. Ngāue tāno. Maro pito. Mista. Kai fa osa pe ki feu e ka take palemia. Ko fili ko ni November o ko feu pe ku ya fa fofonga e ho kapne tiune te kuange ne sea o ke kau he fi. To ki fai fo ke to fai resisita ai e hau hiva mo fulo o ka topa ka tu e september. Ai to mai no mi ai pe ko hai o ka topa so o ka topa. To mai no te mau to glave e ai pe ko hai ku o fili po hai ko ke fili. Ai te mine ke tu lava ta do te ta o ki ai. Mal. Ang whakasi bepa tu whakasi e paula, koe whai hala koe ni mei, a koe hala liku. Au lere koe me utu lau ki whamotu, me os whetaulakia. Pako me os, e koe nihi koe mo whi alu wawe ki whamotu, alu ki mea wapuna, mo wafe mai ai. E lawa bedoe mo haa koe i ai, ko osi lere whi ala whetaulaki. O tui koe toko ni e ki whealaki. Malo. Koe kakate tau programa, pa ode whamalo ke ik premia, ke peke ton premia mo hegnista. Kai tau te whita te motolu kau whaingong, ko hika lawa ta programa ko hea ni, te tau toki hoko atu, taime whanaunong atu, te pehu kahau, ko hika ngā ue mahu inga, pure ngā ke whahoko atu ke tau ina skato ai. Ka tau whaas, ko krese e kiko Jesus Christ, o whatau tamai, me alo, me lau maria maanion, na whaia te kumatolo no toa pepo, na hiri ka whaipo tangata. Amen. Malo. Tonga mo ek pali mea tonga peke tonga kau minista me kapneti kai fa malo atu malo apito mo mea mai ka mo mea